Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Moatoga fiele mafai upuna famatala Uanume tasi foi ile Pacifica La Samoa La Samoa Paamua uale atua Molia olo ufai Ao maini pua puanga Faamalo situ maulea O te alofa iate oela usamoa Ne mafai o nanamu Samoa, la Samoa, la Samoa. Faamua tua, oia la ufavai. Ao maini pua puanga, faamua situ maupea. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Afio maya, lo ainga. Le no foanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena I mono tuwa eziato, siaki mua mua o pepe balanga I le malaiva le tele. Ona e anga ine I lo tutonga vandi, o lo o yai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulu whale ronea I se vai ngai matua I mahofa tele lava no na mātou ofi. Le whale olo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e I le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eisona te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whaamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo se furu lima tausang. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lana se vaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga popua o ta pena I lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga moni. Le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style,
SMI Hardware is your number one choice. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Tau rohina nama liutinga Moatatou Marava Iesau Mali
Jalo fa mafolo fatu le vanga le fiafi ina ua sefulu ma le tasi minutu te nei le tu lai fa le tautua a mataina le tatou porokalame o le Tautai A'e ma le Blue TV ia i le nei fiafi o le aso tofi aso sefulu ma le fa o le masina lona lima o le nei tusanga o le masina o me lua firusu ma le ono ma lo le soifua manuia ma lo le langi e mama ma le soifua maua o amai o le nei fiafi ia faatalofa ma o faafeiloaʻi o te fiafia e amata lenei porokalame amata i le fiafia o te fiafia e amata i le olioli ia e maise foʻi o le manuia mai le atua ia e sa valivali mai ai foʻi fai le kakou porokalame lenei vaga o le afiafi aso tofi ina ua faasifo o le faatafiti lenei o le tatou o aso faigaluega o le vaiaso me lea o te fiafia e faafeiloaʻi i le paia maualuga o Samoa. O Samoa o le ia ivivia o le fue levelave ia e lea ia se vave e lei foʻi se poto ia po se faafia poto foʻi na te toe autalaina ona mamalu pe sui tulagaina ona paia auā o le atunuu dofi e le o se atunuu taliola ia e talatautoga ae talatofi Samoa me lea i le suafa manumālo Iesu Keriso te fiafia e faatalofa ma ou faafeiloaʻi ma ou faatulima lo le soifua manuia lo le pale ia afe mai lau faatalofa e faamanusina ma tumatila le alofa o le atua auā feoi o le tala lelei ma auauna tatofi so o se fatafaitaulaga e fia i tonu o le tatou atunuu e le gata o matou ia o te ronei a o Samoa ma le lalolagi atoa o amai e tausuga i faafeagaiga o amai o tou faletua o le tele o taimi o te afe o faatalofa i faifeau e se o kau faapapagu kasi ai faletua o amai nei o tou faiva talofa e lē faigofie foʻi galuega falekua lakou ia e fai o le auliiga o le pelau e ma le fusiua ae maise o le ofutino make sure e tapena lelei ma iila lelei se e vae o le faafeagaiga o loo lelei lona fusipau ia faitaga ia talaloa ia o uma vaenga uma make sure foʻi o loo taatia le tusi paia le meditaunu taatia ai ia a o le feʻilafi o ese mai o ula e faaau lelei ai laʻei o le faafeagaiga fanomanogi ese faatulaga foʻi lele i luga o le fata ioe aualaga e tasi lea galuega le faletua e fai ioe tasi lea galuega le faletua o le e tāua tele o le make sure e in order io e in order me uma io faletua la ia e lē faigofia o tou faiva momoli atu le faamalo e iai lesi faletua e ua kofu a le aso ma le faumagogi o le faifeau so iai le aso e famai faletua ia tia sau o le a e magogi i le magogi lea i le aso gafua so there's a set cologne for the pasta for each days of the week vai so o le maybe o le Monday o le Tom Jones o le Tuesday o James Bond o le Wednesday ia e ke fanga le fangu lea ka o le Love You Darling o le first day ia o lau fangu lea o le Gucci ia o le Friday ia pi o le aso fo ile le la esa haungi fo ile le aso pisi ia le la fanga o kama lea o kama fo ile le o le Sir Edmund Hillary ese uma ese uma tu ai ngasi daily e fai ele aki lo vai la wa masangia ia fai au lona manongi le na aso saloa fanga uma lo ia i kama ia ono fangu yang fakapenga mai vai asoi ai ngaso sa ka ile lo mar fai au fangu uma o faiva le anga e fai mai le tusi pa ia e loa ai o e iluma o tangata ioi faftai tele lai faletua faletua e le faigofie kumulunga o faka e kalosia e o kumuru faka i meu fangu magongi e le faifeau ai le angare kumuru faka i au fangu magongi e le ngi fangu le faifeau kako masangianga i farekua ia ukala
ia e sa ora ukala awa yeisi fai au e kasi pe le fangu so wa apa mai la ngo e fai ukala mo fa mo so sa ia va ku fangu o fangu le o fangu le mea lofa stasi o tangata na mai moa from Dubai. Yes, fangu le. O kere ka ua kuole ngor fangu ya oi. Langa o kere manga o kake mangongi fakas. Or kamalalia. E kua i le studio. Oi. E ku i le studio e nga o au ke manga o langor kala le me alo for fangu le nga mai sia wonga mai Dubai fa mai or kamale fanga ile wori fo i billionaires yes ale manga yaru sundi kiro oi oh my god boy e vai a kala le a kala wo pingi mere le isu kali ko ole fangula le ele o lo fale le fangula yes ole man nei olo na mano ole fangu foi la le e longo fia ya o mako ofisa o ke fangu ai lo pasia ku lu mo ofisa o hana parongo ku ngovala au mai hana is that you ace ya o pasia ku lu mo ofisa o anai along ko mai falong ke anai fa mai tau po ozia o pasia ku o me le sa fa mai calma la vai ngala wa iloa e fangula le a ke lo le me o te fi atai e la me madi se ko ku bai lo modi o so o ro ke lo la fangu fo ai la me le o vai tunga le ke wa fa la fo dinga me o le fanga ai ka o le ale o ka o anai le fanga la fangu o ve kuna la kwen ma se fangu fadi o le sau i ke wa mau mai o le atau ya wa fela utala le vai ngale ono fata waina fo yo tiutio o fare tua fai fe ang so te wale se o ko mangongi a ko mai lu mai ir ka ko e fai ngor ka ko por kalame ai e isi fare tua pi wa mamapo kele masasalu kele fo i e fao fai vo fai fe au ai o fo fai fe au e ngi fai fe au ka fa pe ngani la to ngari pi o tau sau le fai fe au tau fare tua ai halu fare kua ka fai le lau ya kari kongwele o maua ya ka ko wani fa pe na fare tua Tautuana foi ma o to le tua la lo por kalame ya wani e halu fao le tuspa ia le fai fe au ai fau tua pe o e tu pe na yes ka kilang kuspa ia malahunga o pole tua fa ta lo fa na ma fa ma lo faiva ia o to fa tua ya afe mai i se o fa talo fai se uso fa saoina o tai atu seti o amai ia le uso alo fa tele mo o se uso la le po se wole ia fa saoina ma se o fa tua o lengo ngofo isala elu morning also it's 7:17 o le ua in the morning good morning isala elu la fako malamar kaya isala elu ya alo fatele atu mo ele uso sao ya merfatua shalom what's the other one shalom shabbat Esidiere kaufi ke o se ko masekala fa sa ma ya me vele ma wo vidi ma ekele kango la fomenya upo e o ko la u Hebrew fa ko la u Hebrew language studies but alpha fonga me se uso ya sao ya I guess uma fa ya mo to verse 4 prepare me se uso verse 4 facing ka update po amai tatou na le no pa ye Israel ya alo fatele atu show for tua me se fo io kama ulava vale kaka ko wale len o fa tua o tala nga fa fa poi oi ile ai pa ia ile tama tai mai le no o Jerusalem o le tua ai ko o la fanga ale alu la le fa e pelu kama ke por fa Hebrew por fa Greek
Lore. Ia le na. Fatato le mea ninga e kau te hele si la ufang. Yeah, I don't know po aya me was on my in front of the screen Kalpa. Yeah, thank you very much. Ai lua try o ngala kau. Yeah, fatalo fa na mo o le atau ai o ke longa mo me ka o fang sau sau. E wore koe mauange me ka o fang sau sau ia fang sau sau ka ilo iai po le me o ngi fangu sau sau ngi fangu e kukuri e ke mongi po le me ngi fangu e fa la ka ba ye me ngi o ke mongi ia anyways o le fa malo mar fa talo fa na mo tatou u malava ia ile por kala me ni vanga o le fiafi o le shout out le fa mo le to the staff so le Pacifica extreme flavor yeah sunga ya Pastor James malfaltua yeah I may say for you au fainga luenga now we can't see that au fainga luenga beautiful people we'll bring up a clearer graphics so because the Olafia matamata the staff wants to see their beautiful faces ai sisi mai mole tot fa malo lena to visili mai nei le fiafile nei le uli le sa fai mela utama I live il tatou falai le if we can have the graphics on fa mole Carl so ole tatou falai le ole Pacifica extreme flavor e takadini 21 Oceanacy Street Papakula Aukilani I think something is stuck so we'll have the graphics isi taimila tamai okay yeah na ole tatou address na mo to umai ana fisidi mai ia esa ili tatou falaina le fa taitele sunga fa fianga Pastor James male e kalesia le uta tala la to fa moi nai papakula address pe ona tu ina tu lunga ole matua tofo le ko jisila mai ia le sa ula tu ma to feilo ai ia masi au fainga luenga lau fonga fia ale tatou Pacifica extreme flavor ma ua fo ita tala mai le aso lua anga ile aso to nai ono le taiao ile afa ole valu po ia isore ko akelea tatou ole ale fangu ngai ke fangu la le fangu ngai ke fangu ai tatou ia le ete mai mo mai lungole wa fo itu inga fanu fangu kau ngaka ngai ke ia ele ia nga fo kau ka kele e po le malo sio le melo le fangu ai afa apea e te fa mo nga o fangu ai kele o le vai e magua fiu le fangu mongongi kuso ngai fangu ia e kamba fo ia kava mai o maybe kasi lua aso ele yo o le vai ke a talo va tu se uso ia sia mani to filau ia male tautonga ia o lo mafuta mai le taimi ia mai la to o malava ile fola lea o le faili po le musika le au fai musika o malava te le tau to suafa o to silfia ia ai paua le ngok fifia fo ia ta o se uso ia misi luki sua tolu ma nave sua misi luki sua ia langa o le fau tua le matu fono fau tua ia ukilani ia soga fo ia tu sa mau fa tete manu ia o lo ma fo i ta noanga masita fa tal noanga ma na ia o ato fangu ia sel coconut oil red door for me feeling a Cameron oh nice so lakuna tea kamo tea for my orkuchi yeah or 14 for my mine is JD what's JD yeah okay tofanga kilifi 1 million gold oh nice o green or dough or dove sorry dove deodorant oh baby dove
Filippo. My favorite is fantasy. Oh, so may meron ko Facebook, baby. Winona Smith, baby. Yeah. Jacinta Matthew, Cool Water. Oh, I've heard of Cool Water. Maybe not so expensive, cheap, affordable. Okay, lo le yar ka warfang. Tama le va matua, fa wa province. Esa wa leolanga lea e mami le ki polo. E u le meo fa wa povi de u le ka mafai au mai. Louis Gon Wayu. What? Tole. The name sounds familiar. Yeah. My one is Versace. Oh, all right. Now we're talking. Now we're talking. Versace. Mangaya. Sika ko orsunga ya Sarah and Taupau 1 million uso. Nice. Sam Johnny PWS. Kiroi. Nga power PWS leo ke mga kuha o le Bank of Western Samoa. Ya, po le PWS foi le likas tole o escaria ole pia wine and spirit. Okay. Jessica Parker. Oh, nice. 19 degree. Nice. So that sounded like a vodka. Oh man, come on, mate. Si kako saulunga ile alosio tovio tila epesmas. Oh, wait a minute, le ai vakadi. Oh, sunga ya ulu moi malo o ole 1 million. So le ko kela 1 million le yai. Ona pele tipo. Tonomofono Langam Tresor. Is that how you pronounce it? Nice Tresor. I think I've got one like that. Pele Fa'alili. This is one of my favorite. Dior. Kay loa le fakula ukala fangu le. O umangenga fanga, ola ufangu sai e saura pule ana e fanga i rango of. Ai fa mai ala ku le lifi halu ilalu. Ai hoku mai kere ngai isi officer ye ile officer o le housing, officer le immigration, le ile building mo le moki. Au ke ile sau ana e fa mai soli. Ai so songi uma ngai kenge kongo le lifi ma ko ilalu fa mai. What are you wearing? Ole tio. Yeah. Emma Jane Lawson from Utah. Sweet honey. Okay. Kaita flow fang. Alofa tia vai tupu. Yeah. Kako halwa ya. Tom Ford. Oh, I love that. That's one of my favorite. Pa wale ola ufangu nga mai Amerika wale vanga uma. Tom Ford. Ngaya. Ya, ngaya. Mane tatou fan monongi. Se ka uwe ka kaunga I loai ai uwe ke kangu uwe ke ku kolinga ko pe mela inga ai faile me ngai ke weina. Aerolini Josefa UP40. Ai le onanga fia mali le we. Ai olona fa daua. Ka ua le ke rola ukala. E il fale ainga la ule ka ua ku fale ainga le. E il fale ainga e masanino walu nei au kilani. So le ole yo le au serve. Mo ia la ukala le ke fayak. Fe ka ngofila lango ke loa. Ko ke kau I iker fale ainga le. Inga ya ma ko I ngai sa fo kilang. Dau finga ruenga. Ole matua le ngole au serve. Ai ole lavi. Fenga ka yango ka faile anga kulo o ka mai kai. E mala usa mo. Au kire fe ko usa mo ai le binga o kala ye mala usa mo. Ma to atu le si afi fa mako o ka ko kire mako. Ke ro mo ko ai fo I le mole o manga vanga mole ko ai ro fia ai I kai mile sa wet ka mai kai ku mai ia plate ma me ai.
Oh my good boy. Kei loa pena manongi ai au ke musu e whare kaimi ta ke musu disrespecting e ke waka whai aku ke waru wha pia mai ole I'm so mean and mo ia tala lau ka ua ku ia e kai waku se message mai se kango se fai message kala i runga i po fele whare inga ngā leo ke wha no utele it's got nothing o mea ai okay ya okay fia ke alu lango se whale inga kele nga kuainga kapungi a lea o te whai atu moni la utala maybe au kango rank maile la ko service they probably one of the worst customer service but ko kiki ale ese options ya o ke alu se mea langa it's like the only available ai mai se kai mi fo io mo ia la le ka ua la ko le ka ua ku ai kango I won't mention but o lo wo fa ku mongi lava ai fai fo i nga o va ai nei tama i Samoa il freinga lea ai kuka le la fa ngo fia o ke le o manga kua o sause Samoa serve le fai fa fonga mai ia ngai kuka ngai kama ka le o kuka taste ma ngai me ai ma me uma pat o ke vai kunga se vai sa mo pe kele mai le au maoli inkia o le la fa ya tu la lo fa mo mole ngai le ngawa un sonkia inga sonkia uma ma ko la ma le tu o nai to ti sa valley serve maybe a 4-hour shift 6-hour shift maybe overtime. It's understandable le pisi o le restaurant you move around so much but please e ka hua kelele langa ko fo i marfia ai tu langa la ka hua la lo ma passing how cool water ma tu langa fa pena if it means ki ko halu ko sui le ofu me pena o fautuanga foi le fala o tele mo tatou ia customer service anywhere in hospitality a kongo foi la nga le vai nga le o man kuar kamingi e fai ma fa manatu mo tatou uma le fa fonga mai a fa pea o ke serve ai o kele tulo pule po le halo taking ola o message o le alo fa mongi ma le fisosongi sa o le fa yak a fai ke fai nga luenga ele fa inga o ele ke seki ai mo o ele te loa amol Tautuana le ngai o le mua au o me mua ia moringa ngioli ngi foli muri kausa sami ai mua fa felo i folinga mana ia matatat Tautuana foi matato ia vai ngai tatou wor malolonga foi mai ngai manga ia le vatu fa tese tatou breaking news le ala wa ia marsunga ia le atou e faʻasoa i luga o le tatou por kalame tatou o malolonga Soifua manuia malalangi ma o loo ingoa o matai'a leo tasinau mea taufao o a'ua lo ia Samoa i nei le mata ofisa o le WT Compensation Lawyers mātou te fesoasoani tagata o āwhāina mai ta'avale falewhaigaluega ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fesoasoani wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le ofitu tolu iwa lua whai wa lima whawha. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet,
comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Whaleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongai no le tau whātu ina ua toi rua su minuta taro li tūlai lima. Le uto ai I whanua ia po te tono le tātou ofisa whaasara lo nei. Ia le whaatama o tangata uma o lo mo mien tama. Ia ia la ngona nganga whasa mo di e whapenga no wha. Ai de vai. Sunga Godfather ai mai se ole ua ofu tonu mai lona la ei ole whaatama. Ia maro se fo mui maro fo la. So fo mui a siaka. Whafkai ava fo mori. Nge fiafiu kawhira e so fo mo langi ma. Ia sisila Samoa karofa. Ia. E te tau mai nei o leo te talanoa I mo manongi ese o whanu manongi. Angaranga tau. Keo panga e whafonga mai ai. Ia e whaatapena ai ngā maka mai la utala whaatapena ngā whili re wharitu o whaife au o whangu e whanga ai whaife au o whamongi ai. O a whangu i e. Walango ese ha foi lele. Pe o whangai o whangu e te whangai pe ni whangu foi e whangatana so songi. Ia Clive Christian. Ia. Okay, no peke masangi lingona Clive Christian. So kamanga overrated le hingi kau. Great Royal. Ia. Le ki oara. Le ki oa o fiu e so songi e le hingi mangongi o whangu ia. Ke mo se whaonga. Wow. Le asa e whaonga ke re pe saur solo mo ne kua. Saur solo mo ne kua fie lopo fe me mai. So pise whangu whaafeita tala tangata o sa onga lea. Walanga oia. Olu ke kausu e su ea. Por hana winga pe o saur solo. Awa kasiana mea le inga saur solo kanga or fika se whangu pe whaafeita tala tangata. Yoi. Ngai pe fika kare. Me ala whakatina wanga me whakenga ko ke fa le ia fa. Wa ro go winga e koe ika. E koe ika ia. Eso nga sa mo me ro fa mo oi. Ai uma ngore aso e ke fanga ai ika.
O kamalanga nga ko ele ka ele vaso ako. O kavala. Awai ke mongong ya kwa so fua ka ule so balili. E fori nga mai pior mano si or fangu fui or vai la aude kui ka ko madiwa de empamo. E fori nga mai mano rosi o au fangu ari pi. Pe fangu ile o be pa o kui. I pior mano rosi o vai la ui ka kui ka madi di wow. Kasi ale kui ka ko kui ari vai. Sorry. Lang ole te tau mai. O whaaria lau whangu o mea lufa mai tūpai. Kamba ngai whai mai le suau o le la au a. La au whare kofa. Oka, sorry. E vele o whangase o kama spray anga ngai au o kau mangi e mai kālu. Ale lewa ngai i o whangu ene o mai. A ila me mahlia lo o kau kukurunga le. Ile molia o le. Sa mai o whangu a komoro ke ronga penga whakakoru o whangu. Di penga masa. Sole, are o pai ko. O mola kare a falling mai o le fa yesi o le ka ko fe ngana nga. Ni hoia so ngo wa ke le o fango ese ma a aso hia. Ia o fala le rolo e kwa ku ia mo so. Ai vai le illa. Ia mo so i ma. Wa ko nga la ho me ku ko mo so o le fa le konge o la na ku ko. Ia le lolo. Le lolo. Mo so oi. Na foi de camo ele peixe ifi. Ia ore kong e ore foi. Ia. Le peixe ifi, ia le. Male. Ko nga mongongi ese longo ko nga fainga ese. E kau ai ia na vai la ia le mana ia te sau. Ai ese a foi de mongongi o ka ko wa manongi Samoa. O masangi ai foi ka ko wisu so songi mongongi ia. E ka se fa bai oi. Ioi. O filele. Sa wava mai o le lenga. Sa o le a roi. Ioi. Ne va ai o maadi. Langa adi. Nga. Ale ki ngā mongi. E sa u mawa. Ia. Ai whaawitai. Nei mea o le whangu. Ese ma le whangu. Ia. Le ala na le na le no ufai atuana nei. I lo la e le ngore la e le wa la e nga pi ke la e mai tu mai foi tu pai lau suki mai tu pai ya soli ya kamala nga le i mar fangula mai la e mai o fa kasi mar kangaro oi e manga e tanga fanga foi le ai le fa pela fanga ma ver fa ya ai va talo fatu ile mai moanga tatu putru ole ata ole atawa ile tu langa le breaking news le o sau mai Samoa ile case lava le nei ale fionga ya to lupe matu loma ya mse foi ole fai unga sata o to mai ile fai unga fam sisi ole ko ngor mele o to manu mai nei male lima se furu muri mau ya o to call up uma lava fatasi ai pe ya tangia mai ole ya male unga li ile ya ile affidavit foi le pisai nei Au le la fato a faali o la foringa ma fato a show up le wa public mai lunga. E fona e tau to mai fa mo mole. Wa makoni foi lima kasi e mo mau foi nge ya kuiloma. Foringa mai la lo ko e mo uma lima kasi le. E kasi wa maliu o le si lima eli awai le lawinga o le papsingo nga ngafi o nga sa awai maliu. Ia marko fa wa le wako ele le no mafuanga wa lenga le wako. Foringa mai la ese furu lo inga foringa mai pa fa e sa on mele lo inga ku se fa se furu ia mon mau inga te na panga mana tuale no fa la tata tu o lena mau mai sia o entel mai malua na fe atu e ta vale leo ia le roto a malua tu lo sunga fono ono le aminga male au mainga o nisio mori mau no winga ile tau matela o nisio fala alili a o le fuita te vai atu tu singa o lo au mai e fa pe mai le fionga ya ile lo yo o nisi o lo tu mo tu lo ma o malili le e tau so mai le atola no mu o malili le e tau so mai le atola no mu o ila wala nei le e atangia mai o la ua nei na fa ile la fa matala ngai da officialingia can we keep the graphics on for molia ka o ila ua ia
lea e atangia mai o moli mau nei le onga affidavit fo ia kau ke pisai ia le nga fai le fa ai o le la fato a show up ilu mole o le fa masino ma le fa metalanga le wala faia o la ua sa fa alafi ele fast e fa la fianga Neo, o le a tonu le term, o le a le whaawinganga o le whamatalanga le langa i le mama i le whaarongolongo a le atunu. Ai maise i tōna ulongo le meta upu lea, le whaapea mai. O le whamatalanga le a le ungari sa whaalafi la ua. Ele fast. Ia, o le ala le winga fast party. Awa mai. He told the judges that he had documented with him that proved that the fast party was hiding him and his wife. Afasa moina. O la sa ia tauina I le fionga I whamasino po le whamasinonga. O loo ia te ia whaamaunianga. O loo ia te I la ua po ia whaamaunianga. O le whaalafiinga o la ua e le fast party. O le winga la kala e le ma le upure o le fast party la ngor paki ako le ka fast party ai le se fo la ngali pok for TV one le po le kas no winga mo ma ia ele ma finally poki se inga le nga afai o le tala le na fai malidi le tamaya malidi le amo mai ako mumu ia malona to olua le ai to so mai le wheelchair ia o le aka ko wala esa ili a orfesili le lo mafofo ole apili le ole kora fa pio le mantua le na umana fa na mai le ruling asimativa I le petitions po o fa sinonga fa inga balota ia le lana talia loa le talo sanga e toe ilo ai pe apili nai ole apili na le o fa ke mi ngai pele ila fa ka ko le apili le langa fa le apili fa le KC fo le Harrison ia le la fa kali le submission fo le o le afungi o le kausanga ko lupe a ver famsingo lungo le kora fapio ele foi ala menga kuso do ko langa ka pu le famsingo le wa le ka usala ngai ko il mai ka wakunga o ngana ko o le boto la langa estimativa pe a fo ye wa langa o fo o le o te fa pea o le wa a mata to lo longa o le apili a le la ya tangia mai Peise siu lei uma. Pea tango nia. O se siu e lei uma. O le mata upu o le petition. And then all of a sudden, sau uma I lunga mori mau nei e lima so ai ngā fiu. Sue I la konge le sisi a leu ke o mau ai mau uma lima kasi. Ko e mau ma le ngali le ma lima ma se wa. A cosa mo fa punga mo fa la fire fast o si foi fa la fa fair ele se ponga ngar fast o le lua mo ka fa yoringa o le lua mo fa singonga ia o ke fa ko fo kulo wa le ava fo isieti na ma le tulanga o le meu tula I mai ilona a can we have the photo one more time Carl family molia please ole fesili e fa nga fai nga fa la file ko inga tulo ai fa la file fa tu pe a sto si la sila mai Samoa isitina e motulo na ao se u fai ngofia le wheelchair e le fai nga kanga asu ai kai maka ukia fo ngi fa la fi ia po ala evidence lo no fo masito ina malili po ala evidence no fo ia walanga aga karango evidence ia maybe o feanga fa alafi po seanga pe ye seanga nga fa alafi ai po se kapoki po lwana ngata to wo e fa ia po fia se hotel ia po se fale wai po se maumanga po ukare ko sivi por karoloa ia po se va fangoka nga ave ai fa ngofo kai moanga ai no tau te fisiri ole au ke fa furar ke o me ka penga pe ave me siro maku ole me hole le sak ele kau fole e fas kau sa po fa fia lau le winga tonu la vale le ta te fai atu ai e ese ale fainga o nei fa matalanga fa mai
sa faalafi maʻua i le fast party ia kakofisili afai o le upu i le upu who is the fast party Pagoi pia kakongela e su elola o ai la le fast party le fast party le ia pia le o falali ele ai se me ka o se kulanga le wa vatu e tauna ave tangata na fa la fia o le si vaenga ua utile lope people are saying on the YouTube there's no sound so Carl, can you check that for us Molly? Is okay? Yeah, so it's you. Please, no sound. Please check your devices. Molly. O le sila officially le atau fa tala lau te le breaking news le. Ai se hanga le fai ai fa penge ye leo le feo ai le nga oi malua su e soro mai kanga. Ai se hanga le fai ai le ngai mea. Ile keisa le ala wofo. Ya, kausanga ni ke. Clear lio le mea le nga mapunga mai wa fa la lafi mo le mau. Ai se hanga le makua ora ai fa penge ile o leo feo ai solo. Sa mangia mai pe sai mai ala o tulafono. Yeah. Le maro si anga au mai fa ai tanga. Ai sa anga le fa ia ngai mea. Okay, there, what do you think? Nanga reko ke wa nanga reko ku po kai e po so fu ko le fo le hearing. Ai e fai asi si mugu le ki fo ka. O le mai al fam singo. Le ko e mai ka kai, no nga ka fo ko fai fam singo. E wa si me fo ngo ko fai ko fam singo. E le ma le tu inga. O leo te vava ia tu i le tustusinga ia tangia mai pe ia le ngari le leo ngale David le lenga pe i runga le lua lenga le to lua le lenga le show up den ka ko fai ngoanga po ai ka ngaka po fe tanga taiona to lua la le vava ia tu ngale finally le wo mai lunga fe ngala la fia o ina fa la fia le wala ta o mai o le paki el fast ai se nga fai ngo fie ai nga la fi pe nga kaimi ala usa idi le ka kaungo mai do po le ama o mai o ai nga fa ko winga la fi mana tu mai o le ka kisu e ale ami o kong e ma fai nga mo i o rua e ma fai nga le ka ko winga o rua o mena le wo tu le mai ya ai se tatou wa va i pe mana tu langa o le ata o to mai ai fe sili la vai le loto mal ma fo fau ya tu lo le fionga fam silusili ya o tele o mala matele le tua patatu o le toile langa fa no I'm not saying o le se mela u faila na fa lana fa tuanga e ko kilo nga i le selau fi so ya counts ku lo ma ko o aila le ua o le fesili o aila lea ua whaapilia o lua pe fautuaina o lua e tau le tu inga tala. Awa e kakaunga lua ka ua se kangaka. Ia. Le e tau. Ia, kaunga ore ngoa ka e te tau na tau le ngoa a whai o se komegi ale fast e ngoa ia simisu. Ia kaunga lua whaia ia na whaalafi ma ua e simisu. O e simisu o simisu o le si komiki lea sa ngalue i le taimi o le palota ma le campaign a tolu pe mai la iai a lea la ua ka uma usa ua whaalau tele e fōringa e uma mai ngei le mea lea a lea la ka uma whai e whaaola i se mea fo ilele se kala e kauka kala pea ma kauka kala pea i tangata e le lei loto le mea lea ma wha pea mai e nga o le fasta ia e nga ngā ia o le fasta ia nga kusore mere la ku puile ya tau katfa kusala wa mongi uma ifare iko sko ingo pidi malanga vaenga ho le la la wo ku ai la lafo ai la ela la wo ku ai la lafo ai la mo fai pepeo i ai nga o so vale me o si kamanga fa fingere o lo me de ves donc so e fai pe ai la lafo ai nga o so ma ya la le o lo me le
ia ko la ia ko me fai pipi ai le ro la ko fai pipi mo ki ia le la ve ro be e la fa o ai pe ka ko e nano fa ia o le mea nei foi lena fai le kaimi o whamasigonga ngā ai whanotoi o le whalalafi o mori mau whalalafi o mori mau ia re fo o mai kaimi o mai ai o le upe pese a kua ia le si le ai o kou whalalafi ia le fo o mori mau e a kui loma e mori mau kui loma e whalalafi e fast ia whaaila i e matautia ia tu inga e matautia me ia wa le wo a matana o ia ka ko kifanga e te sila fia e umma fo ile nei paia inga nga o mingiska mafai pule afa mafasi e me ka o ka mai fasi kaimi i te tono pan mini ma ka o kia kele ngi kula ia o ke fea ko si ki do makua ka lo fai wale anga lo vai ana te halu so le te lafi au ki ofu ni ka maro e fe ave ia le a ko mumu e vai a kua e ngase si ko o rua ai sanga ko so ale wo te fa ala filo makua wale so te ke foso o ke le la po se sa ngi nga fo nge mo le pilia ko lupe il mai ka wa ko la ngi ia ngi fo po ka ole fa pe e fai ungale al que si foi le pe kalia le kausanga avele le ka opule ile foi nge kora fa pio a le la nga ia ku me vai ngale ke le nga po se vai nga e fo e foi nge le ka opule ia por me o la ko a makale si fam singo ka ke o problema o nga ko pengi ka mi cha ka nga mafai sa ka foi uma sa ka nga o fai uma si mo le lima kasi e na o fai unga ta tope ia ta o to lava ia te o to le anga o to o lo o me le pawa o to o lo o pule o ia ave kaloka o ia le kaloka o na ia o to fu ina ua le lumanga i o iska ngaka wa si den fa pena e ile taimi se fa ali ai le ami o tonu le nei taimi ai wa faalia le mai o le tangata o te iloa fo'i ia te au ia le nā male laina nau fo'i le fionga le whaamisilo siti se i prove mai ele i wronga nga mei nga whai pēr fua nei le mele nei lai fi nau mai le fionga ia si mativa whapia ilona noto pe au tau silatu i le tino mai o mei kukupu e mau ki ngoa lai kau mwhai prove mai langa point ele i se ala o petition le nga whai lau whai unga le whaamisinonga o whainga pālota ia a le fo'i e kau mawhai le si vahenga e prove mai a ole mea pito sili na whainga tai le keisi lea ma ua tili na onga o le malilie o ka mali ia o nga whiko i kongu ia na maka upu e ave i kua mako e soa laupu ai ua le manga o ai le whaamisinga usa o le fesidi ke le ngā le fesidi la tatou atu nei la le keisi le tau te talia pe mafai pe fai se tangi e tai o liseu pe le ai se kangi langa le ua lau mangu ia ngisi o morimau e isi nga update o le nava e ngā lau sunga karwha ia waho o le songa fua e wha ngakai le whailanga o nkangi pa whai a songa fua Monday coming ia a songa fua le la sa ok lo lai sa ngungi ia le whai pule mo morkan o le whaalawe le kau mai kau aku ko kelo la ko ngā mawar kai lua se lau pe mga kau ai musu o le whamsingo ia lesi SMI i la ko yang mawar o le fia mon mau ai le fia o le whamsingo ia ke renga la wa makau de fo le wa ka ngā me whanga o affidavit a o le fia whamsingo fai mea nga ka sengi affidavit ma avelu a ngala e mon mau o longa anti fo le po kasina mon mau maros fia nga pa fa pe wala ba nga fa ir fam ka pu pa fa pe e lenga nga mau ir ki nga le fa mon mau e le nga taina
ai ta ua fo ile si mori maulea le tangata le to tono le tavali wa mana tu la mangingo ia tu lo langa wa ta ua suafa sa ngaunga la ngor si uinga o fa longo aku o le fa pe o se fa lo le na le fa mai le kala ka mai kongor ka vare tamalo ia o ke rua kula sa fa ia mana tu le tango ta o mai suafa ka kala nga kula sa fa ai fa pe me mar fa matalanga se me se ngo fo se o sa ngaunga now tu lo wa o suafa ia ele fa pe wa mafai na fa langi o e mafai nga e makai sa o le sa ngaunga e mafai fo i ona fa langi o ona te sau mai leone o nga ke sau mai fio anga wa o leone e ia ile suafa lea tu lo sta si fo suafa fai upu ia e tua ia tu le fonga male vai na le lepa o le winga lan fa matalanga ile sa tia fua ai o la wa ile hint la ka o mai ko ngore mori maulanga le tu le tangata male le ko inga ka ngaka male ngu o nu ne e luas furmon tu pule la veve ya vai mongo tu la wala vale ngai fa ilo mai o ilar ka ka ya ia te fo ya fa fonga mai fo ile tangata ile te taunta tu la fi me ya o fo ile sa e pu ele video le ama tala noanga le anga ole mangingo fo il ka mai ka ile ang fai malau tala fa tai o ele si mori mang ko lang fa ya ir ka fa fetaila o ele si mori maule te tauna mori maule me le matulang fa bene mana tua ese corse la wa le dua se la wa fin corse la ya pusa apa pusa elengi suau ia mar se laulen ko ava ku or kai mi ko mole pe ala so e ale fa ir balota lo vinga la le ta te fa yetu o le ta te pisa tu le mele o le ta to nau e fa ile me sa fa fitaya lo to ia sitina fo ile na saulunga la na video e wala ngol ngai runga la ngai video le fa tar no asis ai lona lo to malia malona lo to fo te ifo mal me sa o tau no fai o nana ta o toai lana fa ai unga malana fa to fa inga ai o le ngai kongor ka vale male malau sa ngwa ngai meang kupu o le ngani el proclame au mafuta mai fo pe a fai o e fa fonga mai ia ko lo loko e mo o miangi ka ngaka ko loko pawale mea ina te ua fa ua yaile tu ai nga fa fefe fo ile mare fa ale apule nga nu ya nga pawa nga ole mea se u ka filia su en ole mi ko ole avakor ku ai nga fa fefe fo ile o ele mai e sao lo ko ka manga ona o fa yatu le atawa e fio mai lava Yesu e tu mau pea le ona fa api o pa o tatou ele se si fa se ami ko ya o ka punga ia vai mongkol o ke le foi Samoa ia kala ia ke o kala le la ka mo kala fai kala ya mo kala fai kala kam fai foi nisi o ngu ma nga foi e ko la lo ile ya kaioli e o fai se ka o mel na no fa longo ya mai le fo so no na le to no fa longo le so le na o sa wai mo report ya tu le mo le na to play ngai le so no nga asitinasia ai sa o mo ya ile o li ina o meli mai se tasi o live ia tau a inga o ye o la o atu nga o I think ko le tama po le anko e o taioli la ya tu ye tangata ya now po le a le tu o pata tu o nei mea o le foi la ka ko alu le kulanga le to lo vale a tau ma fa fo me le tu o le la tatu to va ia tu ai nga tu langa le o le tu langa foi le o le fai o le ami o kongu i mea le o kangi versus le va fea lo loai maanga faa matai le mea le o le keu o le va ai move on o le o fo mana tua mai a o fainga uma nei o fainga e pof e work koe sa fatanga ma leu fainga ni o fainga barok sa fai kilo mena mana tua mai sa mo o le anka ko sa wele nga male la inga sa ma fainga fai me ia o le alu o le ui o le va fia lo ai male male tatou va tuli male fata
ia male alu le si sui ko akuri le si sui ma me uma se o me elengi me fo me nga o me o le vanga ko sa wa ma le si ku coin o le la ka ko kilo ile ka ko wono esa ile la mi o kongu ile fa masingo kusa o me ange ye lua ai ua matua fefeu pe toe fa matalaina ua maua lunga ile si level le ua yaile melia o ngore keisi le sa fa me si makiva kusa o ila le na toe reset ai i mea ako e si mativa le mea atoa e kusa ai o le va o le soala upule ma le ope faida me ko mana ia fa mtela ngona na man na ko o le menga eu kupu ia ai kalsia ia o ke pia u ia fenga la me ko langa le ka ki o luma le so fenga paloka ale foi paloka le me kupungi e ko kupu foi luma ma ko le kupu ku luma wo ke le for ka ko technology le ka technology a wo ke le ia so ka inga e fenga fing fai me e ka ko me foi lai ko langa ku ia ka upu ia ka foi le luma ngai al ke me age foi fo ke mi tau ia ua tau fo i mare fast lenga or kaimi lea e ku ma yele fast tasi le vaenga tau na take into considerations le tau ua makua fea ngai ia le vaenga fa yele fast ma le tele o lu i tau ona o le malo si anga tau social media ma interneti fa nei ona po ma le tua le season le nei e mo o mia fo ila ko inga kai e o fa kasi ko inga season le ka ki fa so ya wa umar season fo ile le ka follow mare miki o naso e te loa la utala le ato o ke ronga ke le ngi kupenga fa yifa ko singa ngaso nanga yifa ko singa o funga fiwa ikanka wa mo wela ko ka vale mo wela ko piki apu mo wela ko taxi fa ye mala ko fali ai le ia nginga mai lunga fa pengi ele ia nginga a o le kalu foula le ngei maswing o le soifuanga ai wala ka ke playminga o ka ke sa ia le langa e pauga o ke le vave o teknolosi wa ia ai o le mea ka kaunga fai ka akia loa ngei mea o ava faka ku loa e ia le me fai ele mea nga e ia ai ata to wo mai loi me fa ke mo kalasi ma nei mea ta ua e au fia ile tulafono ma mea uma fa pena o inga e ka kaunga kaulai mea uma ka ko wo e sa ili le ami o kongu e ana i tulafono ma o te tauna matua tu o se fa ngaka ma se wa ka fa papa le mea so ia jaulaya o le tu lalo fo ile avatu mo le tu malo nei fa malu lu fo inai a inga e tau ye ngafa o te fa malu lu tu lava ma o fa to ese atu ia ai me se fo i tu lo ele fa pe tau fa tu lo tala li a tau le fa fonga mai le a inga le au va ai o va ai tasi le a inga ma to tino ya ma to sa tau fa kwala kala le ta tia ia la soafa va ai tu lo ia tau lo niu sa fune a me se fo io o le fior ngafa a forma ngale ia tu lo tau lo niu ma sa fune ai so kala ngoa kwa uia ia i le anga o i ma ko ke kongeki u mai sa tau o le fionga ia lau timu ia tu lo soafa lau timu ia ia o le tama fo i tau manava sa tau ala tau ia soafa le lunga io o le ko o mu alo ingala le fa toi la utala e ua e taude io i le ivi o le pa o le e aki le ango e kau le koko le la foi la le o fo i le ma tou fe ngale inga le na ma le laina le au va ai lo la tou sao ia me se fo yo tu langa o pisi nisi ia ma nga ru fa tas pe taila a o mai ile taimi ma mata upu fa pe nei sa ili ile mi tonu o ila e se yo le mama fa ro ka ba fa ma ka fa pe ile to te lo fo se the same goes for you because when you have so much respect i ainga
iai fo isi kangaka ma mea uma o suafa nei ia same as lau timu ia o se tangata fo i na tatou faatuatuaina a o iai fo i te tonu o le vaenga faapufai al faatuatua i le atua sa mautas e pe mai la le ko akele sole la le mea ua o le a le mea ua tulaga faapena ona o le naunauga ia o le porokalame ma o le mea leaga sauere kaukaiaʻe mai le amakaga o le tulaga o le tatou faia o le mea saʻo e mogi le kala i leisa se akoakoa ai fai mai kala le kusipaia a e iloa le mea saʻo e kakauga fai ae lē faia o le ala le meaga o le agasala a e iloa le mea saʻo e kakauga fai ae lē faia o le agasala o le a la le fua faatatau o nei mea o ai le matua tele le mau agasala pe aka ko ono la ka ki karango i agasala wa agasala uma ai tafio lai pe a fua ponga ngai me o agasala ke lola o kala mongia e sili le mamafa le kau aver kanga ke iloa ai le faia mamafa la ako e mamafa ko nga awa for kanga ka sa ole nga faia le agasala nga umasa u ngofo pe ngofo masala mo pe ngofo malekea pe popole pe le popole ai la langa ngofo a o oe ma u makako uma le iloa le agasala ai le kaukakala oh my good boy sa o le faafafa ma le amonga ma ai fai mai foi kula fongo ia nga ave ia mosi aua e te moli mau pepelo e mua le moli mau ai muli le laia le pepelo e le fai mai aua e te pepelo ai fai mai aua e te moli mau pepelo sole o ngai mea ngā le au vaku e kause i kau wha makalakala i lango ngā mafakia leanga e ua kau i le pau maso o kanga ai o le whainga tāia e le mawhai o na tuupanga noa ina se mea ua tātou vaa ai atu ua tupu mai ai e ono soli ai se tūla fono sa o le o le mamafa fono ka apure pe a whai e wha maungia o loki uia sa miniska he knows better e le kaunga whai ia mea whakosinga whapea o ia whakaikainga o ka malo mar ka pingeka mar ka sa whaikulafo o sa whaikulafo ko ka pingeka e le kaunga whai se mea whapea a whai la wanga whaia mo ke le aku la le whainga nga ia i lo se sia ka mo e whainga palo ka rinke ia le nā tonu lava nā tonu o maa faʻasoa tuai ala foi lea e whaamalulua tu fo'i i le sui mamalu po o le fionga fo'i a lau timu ia o lewa pale mai walanga o laua o laua pale mai i le taimine nei e le o tala fo'i mea ia au mai a e le i whaapea ua proven guilty i le tulafono o sori ngā tulafono o le winga la i o le whamitalanga le ma te whaiatua e o la waloa ia lona manu malo la walo ia ka oko aku la i le sailinga o le amio tonu ma le taoto atu i le teunga o le tofa ma le whautautanga po fea e taoto iai ia vaenga ia e rua ia o ngā la whapea ula o whapea o ngei le ngā kai le vaenga o whaulunga la so fua ia ma le sina vaenga te tatu malonga a foi mai ia on tatou toe whaauaula le tatou programa Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. Sit
tu maupea o te alofa ia te oela u Samoa Tala Samoa Pelele I say yo upese pese atu mafamatala Ele mafai upuna famatala Ua numera tasi foi oe ile Pasifika La Samoa La Samoa Paamua ua le atua o ia o lo ufaa Samoa Le mafai o namo Whaamalo si tu maupea O te alofa ia te oela u Samoa La u Samoa La u Samoa You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Afio mai a I lau ainga. Le no whanga e matua whaata uaina I so o stangata. Au e whaata pena I mono tu wa e seato, si aki mua mua o pepa balanga I le malaiwa le tele. Ona e a laine I lau tūtou wavandi o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai roi le security. Ona e ulu whalero lea I se vai ngai matua I mahofa tele lava lona mātou ofi. Le whale ono airport VIP o lona winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa firu lima tala mo tangata mātutua a e luaso mara lima tala mo whanau I lalo se firu lima tau E paulava le mea te whaia o le te tongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP I le pito lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga popua o ta pena I lau whainga mlanga. E sili lava lau ainga monu. Le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice.
Jamie lo wajile o luas furu mara tolu biru tau te nei li tu la lima. Tau tua male o nanga Blue TV mar bo club tu te ya ni vanga le fiafi. A o ye faʻasoa. Ia ina inisi o mata upu oto moles faʻafo mo wa tatu wotunu. E faila la kala ka kire io ese le ataua male mata upu le ile case ai le palota le vai mo tolu. Ia. O lenga se e mai ia tai o li. Fiku e masinga. Fiku e masinga le nga. Ongo fiku masinga. Le sa se e mai tutonu. Le ua pale mai ia le fionga ia lau timu. Le uto e pale mai lau timu ia. Mauti no ai mau e lau e usfono lau timu ia ile e whatautou lau timu ia le whatautonga le a ile. Lufuroko. E so lufuru ono. Me mauti no ala vale na ia ile tau fia fua ono pe ave ale petitions ia. Ia. E whaasolo a le fufuanga ia e pea ona masania. Le la to e pale mai le fionga lau timu ia. A alu la le whainga ole pe a whapea. Le winga le uwhea tua if. Au kamiki au ole if conversation. If conversation. And if la ole a ave to tonu le petitions a tai o li ia lau timu ia. How long? Ole a sau wha ia fionga ia lau timu ia wele se to tonu. Before another ruling, awa a umaila le ruling elengi me fa maungia po le halava. Again, if conversation. Then lau timu ia secure a seat. Ai But if ai sau e fa maungia. Lono winga. Ua palasi la mapa uatu le fionga ia lau timu ia ile ilalo le whaasalanga fo ile o lea se furu tausanga. Stand down. E le mafai aina e toe tau vā. Ile whainga palata. Ai e iai la malesi tua patatua. Walanga o maua make karango matitala noa i saide lua la ngai le mawhainga e kiro piko kasi le me lea. La vatu nei scenarios ia Samoa e me se fo yo tau e fia mulmurita le case lea. These are the two scenarios. Ave ngai le whainga palo o i le whamsinonga. Le walu fatita ingala la ave le tangi e tai o li seu ave whaasanga ia lau timuia. Kau ke le iloa fo i a kako. Po o iei fo i langis. O le fo i la e kangi. E whaasanga ia tai o li seu. Le anga o le meanga o le miskeri o lilo le meanga. A alu sua kanga o le wakele. Wai lua kari o meangei. O le tali mua sao le skasi. Ai whakawhia le skasi. O le kari longa lua. Ia o le i koru. E koru kari ai se o mawanga le skari ngaro o koru. Moar kari longa koru o le sau. E sa sao uma. Le winga la ukala. E le wha maungia ia kua inga ia lau kimu ia. Ia le wha maungia man kua inga ia tai o le seu wha te inga nono winga la. But ngai se keisi swape ngā ngoi unga. Kiriro. Sea mauar kama. O le tamale te le tatou. O le arua ku saura kari. E laki desi. Ai le laki desi. Oa. Oki desi. Oki maresi. Oki walu. O tali la na e tolu le tau te expectinga. Which is ole lona tolu e unusual. But the first twos are the most in favor. Awalanga ia te au. O me whapene, o te re tate le o whaiatu a me o le ase si tūlanga. E le whapea foi. O yaingi si e whapea nga makua se lau pasenge. Hopefully that's what we wanted. Nga se lau pasenge le leo se whakosi nga tayo li se. Ai alu alu sua tanga o whatele ai o le to inga case whapena. Ma toi o le tulafono. Lono winga. Mua pa u lesi whamaungia ai le whamaungia lesi po le leiongi morianga i lesi. Ia o pof. Para lasi loa. O ala ku ainga. E dei whaingo fie me whapegi. O ala ku ainga surviving mode. Oi or kangaka. Oi or tangata. Lai ta whasoa ilanga e mahanga ia kele maka ufa pengei. O ala surviving mode po plans fo ilele survivor fo ngale e kakaunga puko inga mengi. El memo mola lea. I'm asking you. If I to pe a whainga e kilo.
ai o kupu me le kangi le si va ku markangi le ia pa o mala ele me mo ko sa e pa wala me survive e survive le si fa nga balok le si fa nga balok ko e fai fu a ole me la ele mafai nga afford. And this is one thing ele mafai nga kango nga play risk ai les ole pa uma Go we go fasala mo foi la su causa 10 years 10 years ele fai que o menga wa ele le pa o kanga le o kanga ia ele fai a kaukonga fasala la su causa a kanga le o mo fai kaukonga e kau que le ko fasala Ako o lo langa me le fa tonu fa mai te item ta upumana le langa ese luo le ma ka yo kanka ni ka ko ma ka ko ka ko wow e ka kaulanga triple nga po le foa e kaulanga foa for life ai sa fo ina tala mo mana tu le o mana tautou e ke le fa se se kusa ma ka ri ka ko a le wa uma enga wa maua sa e corrupt Ai foi eu me nice. Ai tu fa foi me la tala nga i le mene le tu fa ya tuai. A o ngai uma play le campo. Now, se fa tu la tala le fa fonga le me ya tatou o nei e se fua la taking ole scenario le la tua. For example, ole la o nei uma fa te inga la su lesi Uma eloa. O so roa makwa o ai tu u famasinonga la mau anoa. Sau le ruling ar famasinonga. Okay. Kioti o e lau timu ia. Kioti ma oe. Tayo li se. Longo winga se furu kausanga i le koe oi orua. New people, new candidates will be able to come back and do the koe o foi le koe kau vai le pa election. O le fesili la, o le ala lo rua la ngonga la iai. Inga ua sauro ua palasi morka i se furu kausanga. E mo mai. Lua. O le si tangata. Ai lava tupea la utala lea whafonga mai. O te loe o tangata lai le o whai ngofia lang whai unga i te mine. Do you guess who? Le kangaka lai makua lai pi kefu alang whai unga i whai kai mingi. O e tau i te o airi tangata o la ua ia e te sila fia e kakaunga makua kefu le whainga o le whai unga le la whai. E kai kusa o mara o e lau ai. Waranga o lo kimuia la wa kumai. Ai e ke le fo longa responsibility o nga longa i loa ma long kulanga sa ai. Saura ia kai. Ia tai. Ia o sai ringo la mio kongo le ngare ko ke o fo pa fa ia fia tai se kulanga pa kosinga. Well, pain of ya too. Let's all hope. Kau ki hope ole mo onga nga. Ai atia o fa tai lava. Fa tai tele lava. Ia atia o lauti o taio liseu. O taio liseu. Ai va kwa faʻasoa with the honesty of my heart. Taio liseu I lo utalitonunga has the more pressure. Why? He has failed his first decision. Decision making. Straight talk. Ele whapea nga plan e fail. But it was just obvious. Ua fail. Wale manguia. Le ale plan switch from HRPP to fast. With all the promises safai. Ale ku malo malona no uma me uma. E mafai nga ka ko ngofo le so a ko ma ka ko pisa faʻasoa ma le fia peuret
It is what it is. Ua uma. Ia gea ula ia. That's one down. On his end. O ka mo mai le winga le whakuai. That's one down. Manga kua. Lau te mo ia. It was just out of being a corrupt. Pe moi, pe le moi. Leave that, pe whaise keis pe le hai. Aia kia. Ko se lea mase se senga mara me whaor koe kongi mai aore. Ai sauraki. O le isi la vaenga wa ufaya tuai. O le mafuanga le alai nga ka akia i lo utali tonunga le pressure ma pi kefu ai i tai o li seu. O le su. O le su le ala uka akia mai i. Now, yes, o le o sausi mafine lea whawhitailo na loto whaamaoni. Whamaisi e pepelo, ai o la o sausa o ai runga i longa loko whaamaongi, la fo ino o faʻasoa i aitua, she has her proof. Now, how many o yaingisi au kafange, let's wait and see. A o le winga le uta whaiatule i ataua o le yeile polesa i. E kakau o ngā makua i sa o le leile whai unga e whai. Pe a whai e si la fia e kai o li seu, e mamā fo i ngā ia mangisi o langa komiki, mai i le whakosinga. O e mōmaila, leanga e feo lolo aku la le whaia inga kulou, e feo lolo aku le whaia inga, i le whainga pāloka, e mawhaianga e koe kāwhiofi se i koe hae mai lesi, o e mo lima tausanga. Ai a whaia inga mai le decision nga sui, koe whai aku le su, sau ma se counter su, ai koe palasia inga. O mafa. Mai lai ai. Instead of 5 years, 10 years, and the biggest question still, e mawhainga koe sau whai ko kongor whongwhokua. Yeah. Ko i kiki a lusi uma mea uma. E mo mai. Le winga ngā lenga whea kula ukala. Le leina whea tula ula utala. O i, e ma o le hope le ngā marikula ngā le kau ke iai. Ina ia awane ia se isi vaenga. Wai mawhaianga make up. E mawhaianga o ifoka kai make up lako ai ale ai ngi lako mori mau kuku. Wai mawhaiana o ifoka pe mai. O ka kovo ila e fa ko ila langa lele ngole FTV da lele le wa mama ale wo mai lunga fo ringo le FTV ye marisi me o komiki wa lo e sui le be fo e fa lang komiki por bele ku puya ko lu le na a to vai de keisi le to lupe e ko kiki ya o me uma le a fia mai ko lupe o me fa ir komiki ku lo komiki Wera penga whaakongu e koe rupe, pele i whaakongua, a o mea umane whaima whengare ngale a inga. O lea mi o kongu la leka oko i. A whai fo i la e si la fia walanga e tiana ta teika, ko maila i le upu leang kaka ualango i ngā le favorite o pokalame. O lea mi o kongu. A whai a o lai ke rua si la fia, e ke rua le i mamā, la vea i malua komiki, I le mea e ta ua le whaatosina, sa ili lale amioko. Sa olea. Māngai ara. Māngai. Sa ili pea le amioton. Pe a whai ora kākou lava lea mangulau ki sa ili le amioton. Lono winga, o lea watu i tu uma māngai ara kā porkalame fola o mai option sa. Ai kasi ale aunga akoa. A whai a te si la fia laite mamā o e ia. Fai le amiotonu. O le matua o whaanoa noa le a taua ai uma e ngai tau nuu le mea lea manai mumu whaalo ia. E tau nuu se whaale lenga. Ai le a vea le whamsingonga. E se a me kongonga? No. No way. Mo tau ia tau te tau whasilingia pe sa tupu se mele o pa uma. Ia wangalo ia o tau le le vatu neina toi whai le pālota sa fata lua, sa fata tasi. Lena pa uai ia le fionga ia napu, ia semete. Ina uasu e posini. Koe whaila ia leo le counter su. O le counter su la le na. Le paralasi umai la ua.
ia o le faataʻitaʻiga na faataʻitaʻiga lona lua o le mele o le paʻu o lesi ae sao lesi o le mele ua tupu ia magele sekati tulou umaʻega ona o le tupe o le poloketi ua tufatufa tonu lava i walu i kua i le kaimi o le faiga balota lea iai le manatu o le faamasinoga ua alavaa kua i gikulaga faapega e ui o lae taoto mai faiga o le poloketi ui o lea sao ai lesi ia ae lena faataʻitaʻiga na lea na fai atu ai iai faaiʻuga faapena o lea ua taoto ia o le faamanatu lana le ta faʻasoa e taoto atu ia utafa ae a faapea o lae e silafia e le sui o lae saʻo a oe ae oga ua lē mafai le kuʻu ako kagaka faakaikaʻiga kuʻu ako kagaka malia maia o ila e fesili ai le loko ia i le sui lea ua paʻugei ia kakaʻuagei le suafaotai o le ise kua faamata e māmā ia oe le mea ua tupu ona o lou loto lelei ma lou loto alofa i lou itumālo gasui ai lau vaega faupufai a lea laa foʻi lele laatineia lou faamaoni ma tineia le amio tonu ona o le taumusumusu ma le faamolemole ina ua maeʻa ona soli le tulafono o le faamalusiʻauga mo tai o le iseu pe a faapea o ka foi e ka fai e o fai se mea e li paro como i o ka li paro como i le la ko o tangata foi la o ko ku fa apuruvanga i le valea o le au falaka ola e maka ukia e mata utia ia o le ala na ele no fa no ai e ke sile ale atawa male tu loli tu mano ai ele alo kulo wa pa yo le tu malo wa ilo ai fo le ai ku malo kulo wa le afia o to televisione tal le anga sa tu pure lo manu io le mele palo ko fo ya so i fuangi ko li hen tapunu fatuna na lau manu ia fo ya upu fa pe nei i mea nei o le fekamia i solo kangaka pingi fili i kua mafai ngā tio la ia nge a le fo wato fo i mai le mele le palo ta lava le lava fo i tate fa longo atu e lau manu ia mai lava o kanga kas ai soli o se tu malo ma o se matati o ke loa o po se uru i taimi pe a halu o kau hu ngai mea ai kes o le a fa aku fo i vai maunga koru le koki o le o se paia inga se kasi ko a koru sui pe ko a fa sui a fa kau ko ngol pare mingi ma koe mai vai o le sa a mata e tai o li seu ia ele tau mate o le ale a fai le fa tau tonga le la so nei na ngai te Tautuana ia fa kau ko ai la lau ki muia walua a le a ko se kau sanga o le fainga balota o le pai nei a ruaru nei la nei me fa pe nei to sau fa maunia ko sau ko ko sau se sui long ko ke le longa la o i le tu malo lea o le atu po i lo se me mo le roi taimi e tofu a le tausanga ma fai por fo se kai fo o ka o nga sui ngisio kula fongo le o fai ngaparoka keu o ngi ko kupu me fa pengi tonu lava o isi ka ngaka le tu o nei mea le popoto e seki masaika mea e pa ua isi ka ngaka ai pengi fiki ai lako fio wa ia le ai mese a kama ie fai upu tu lo ele la veve mo ko fai upu e isi fai upu nga ka ko fai upu ka fai le ma yo ro isi fai upu ki via ya o ele te fai upu a laite e te lo e fai le fa maoni malawami o tonu le atua i tonu i fainga i o lonu o enga e ke loa e fa manguia le atua i lo soifua
a oe lea e ke whaarongolongo kunga wa amaka na e taule manongi sau ai e tere o mai pina. E aki maaria whai ngar melea. Nyoe. E aki maaria whai ngar melea. Ia. Ole tūlanga lea ile faʻasoa faʻalau i tele. Ia, i le mata upu fo. O loo tūla i mai. Ia, i le tātou i tū mālo fo i o vai monga tonu. Ia, wha me i tā oe le si tātou mata upu. Ia, vai atu. O lai wa toi fo i Samoa le whiongan minister o Turisi, ia, e me se fo i o. Ia, wa whata penanga fo i o le komiti o le sisi ngā fua, matulanga le lei tu tono si o tātou fo i tunu. Ai, o ke wa ai aku ai le whamasinonga i le tele o isi mta upu. O lo te wa ai atu o toi apili mai le o toi apili ke le si keise si e tutupu mai i murder trials. Yeah. Ke lo ale a taua marfafonga mai Samoa. Wa sili aku nga umi maalu. O ke roa mo atu le umi ma expensive ma tele taimi o tangata mawhamasingonga ma leo maloia. Wa alu i meio defamations. Ngai lo menga i o murder trials. O pe o siri aku le popular whamasingonga defamation law. Ai lai mea ko inga mela le nga ka ko inga le o tulo stui. Wa o ya le malo wika ya king fai popo le o mafua nga suia le kulafo. Le la ko sa ingei. A le fu e a fia i mo le wa la vila via. Ya. Ya le la wa no fo nei ma fo. Ola e ala o mea ua fai. O e tonu. Na e suia le tulafono le. Le ala ua. Ai sila i le i whatautainga o whamasinonga le iai i muridu. O le vave ia na maua o tātou tali o whamasinonga ia. Ai oki whaasasa o ia isi. Koso isi. Koso ia. Ia o whamasinonga kuilefa pora sa urufu rongo ia koe apia. Ia ala foi ke. Ia. Kako si ofo ngā kaimi kako lokea ngā whamasinonga. O le vaenga o le mata upu le sa faʻasoa atu ai pena no fatu isi faifeʻau e le faifeʻau le sa faamaonia lana soliga tulafono pe ufia ea vai aso talu ai stasi o faifeʻau sinia a le lau ua vaaiatuga le ua toe apili koe apili foʻi laga fa le ua toe apili le ia seʻi tatou tulituli ma tagau ma tatou tulituli ia i le tulaga o le a taoto i ai lea foʻi ma taupu vai atu foʻi lesi ma taupu murder trial foʻi lea ua free lesi mai i falafā lesi talavou lea na tuaia foʻi le tulaga o le maliu ai o se tasi paivalea ia le foʻi ua maeʻa ia le tulaga o lenā faamasinoga o lea lava e faauauai lava le mau defamations ma le tele ona inisi o le toe foʻi mai se auta maitala lea le ia taua i le mataupu le no tau fai atu le aso nafi o le aso a mangai info o le aso a manai information se maua mai ma whaalau tele o le sa ta avatua e atangia mai matala whea veai e lua pe tolu pulfana lea sa tangata valeina ai ia le sunga le malo ia Peniamina. Ai i lau suenga e tu sai foʻi ma se otoʻotoga o le lipoti a le pule o maliu po o le fomaʻi lea sasau. O tangata o le igoa o le tagata so fai a James. Lena sau mai fiti e fai le taʻotoga. Mai ia whaailoa ai i le report. E ngare kasi le purufanga. E na o le tasi le purufana lea sa whanai nai ma tangata valei nai ia Peniamina. E na o le purufana lea sa alu i le. Lea, le tū lea. I leo nei tū. Ai mana tua o lai ai le a whaina o lo nauru.
ai la le mea mali e lava lea. I mean, what upu mali in a way that really it's not funny. Ai o ka kunga ngai fa matalai me ia. E ai le si vaenga e mali e ai le suenga. Le ia tau o lea ua o maua le fa matalanga i le la ei tō ninga leo Pengami. a peni a mina na whaia i le aso lea na maliwa e le ai ma se a fianga e lo ai ngā ki e se pufanga. I rongo ofu le aso nga. Lai keu whale le ofu. Yes. O mata upu i a pengo whaiak. O le isi vaenga. E o le ofu tino. Ko nginga le kuwhea koe. E le ai fo i se pala tu low blood. O pi e. O pipi ai. O le fesili. Why? Tu foi lau tala Samoa. Fa maru ko fa fonga ma. Ai ua papa le ongo sa ia kangaka. Awana ngalo tangata ia o mari liwo tangata ia peli. O te le mana o wau ke lofo ile a taua le la a matana fa pia mai kusi mai le lima pia fe sa wai o te le fatua se tala o ke le fakua se kala ai ta pena le lei ta pena le lei mo evidence ai mai se o mea nei e kali le aku e le makere o whaiaku a whai e eise explanations e te tau ona o mai o tau ia na sue e explain nei le mea lea in a sense e whai ngofie ngā sufi o mai loko ka ngaka. Then by all means mo mias wha amalkalanga o le mea lea. Ai se a e le ai se kulou le ngangana se pū po se māsai o le o fukingo pe a whai ngā whanga. Ai se a e le ai se palapala po se toto tu lou o pipi i mamaku a pisi a lea ngai le ofu. Lava ngā whasi me ka ua. Lava si nā whasi me ta watu. E le o le mafua anga lea ua le longoa ai o tauia tu lou le metanga ruenga langa a kako kalangoi issues nei e au fia le metanga ruenga. Ai o le fesili le mafau ai se anga le longoa ai leo vai le magic question lea luk whai kua. O fea le a inga o pengi a minga i le kaimi o le case. Fea si ana whanau, fea si ona toa lua. O tangata pito sili nei na mo o mia le kali ai o le wha malama i ai o le mea lea. Fiangi murder trial. Fiangi murder trial lele sau le lalolangi. E o ono le kaimi o le hearing e mua e kua mili le media. E kauwhai kuli le media se i wha interview le ko olua o le whangau o le kinga por kama o ani taulangona malea fe o media fe o whaingi mili nga whape ngā le media ka kousamu a oi a mili i le media oi a ka momo i le media pe a whapea ngā o leo po kaki versus tuloua. Kokia. Kokia. O ka fifa o soa o e kupe o e si whai rau.
E ingi scenarios fa pengi logo langa fa godfather. E mawhainga. Tulau, taura ngana tu sa mawhainga fanga oe on the side. Ngā me whaki whanga. Ai uma enga ele ai se tulau se masai o blood stain. A whainga whanga i le atoa. E te ilole pito i sili na le paile toto. E le ngata o luma a o. O kua pe a whape kulo e aki fo i le pulwhanga. Ia, e whiringi e whanga runga ne. A ora mamai ore o fukingo la e le i. Whiringi e whanga runga James. Yes. Ia anga mo kongo lea ka ora ko le. O le si vaenga. Whamai ore whamatalanga leo leo. E le se puru whana i leo. Tulau wa. Tulau lava. O le whamatalanga leo leo. Whamai na o le side lava lea iai le lato tali tonunga. Ai i luma lava ia le uru. O luma le ulu, e le ai se. Ai whamai le whamatalanga. Leo ke kao fiala u le tā sos. Ka sosi. Ai whamai le whamatalanga. O le taritonunga, o le maosia le iluma o le ulu. Peye ono tupu mamafua mai le pau. E tupu mamafua mai le pau fao le taimi lea na a. Lea lai whamai e ile maosia. A o le fesili ua makua i fiu la tangata lea e kau mawhai e kali lea so lea. Le i adaua, ma le whaafonga le atunu. Whamai e sui whaatolu le alunga lai ta oto ai le uru. Muri uru. Whamai e sui whaatolu i le mawhai o na tatari le lepa i o le palapala vātu le whaafonga mai a Samoa. Ma o sia luma i ai sui whaakoru le alunga le ta oto ai. I le alu o le palapala tu lou lava tua le muri uru. Pe a fai e le ai se isi mea maku ianga kupu. Ia te au la ia. E iei la le isi mea miske rio lilo le oiloa iei. O le miske rio lilo le a ua kaua kaka mai ai. Godfather mar whaafonga mai a Samoa. E le iei se isi mea ngā kupu e le oiloa e pengi amin. Pingi mai kua, e o kwhai aku ai. Sa o ere kala ka fia, oto atu nei namia, e no whai atu. A fia, o ke rei lopo ai aka whai koe kala lea. A fia faʻasoa po ai lava o kou i Samoa, la foi whafonga la fionga le li pandemia. O le mingi ska fo i o leo leo. I have my full investigations here. 3 pages. I wrote down my investigations. Yeah. Le o koe whao ngā ia o ko mai sa o whaigarua ngā whalpui pui a mātou New Zealand. Kaimi ma mea uma. Ka hauwhi i pēng o whai aku. Lai whaile investigations a le tā tangata whaatua ina. Or ka haka wo whaakokua inga. La fo o whai. Se i whai aku lau su enga, whai langa su enga. O na uma lea. O mori o ile fionga ni mingiska. Lau fionga fo ile acting commissioner. Lau fionga afa masanga. Ka hua ngai meye koe sisila iai pele se vae ngai koe lalanga se suenga. Awa vaku vapenga. Makua ia o interest
Kua yo interested i le vaenga ele me lesi ke inkaresi o vanga ke inkaresi o ke fia inkalesi i le suenga a pengi a minga le sa fai vai vase i le maliu o singa vaianga and I'm coming into that maka ka fia yes o mea ia nga mauai o ai le nga sa haungi o le arrest ai koe kolosi loa le amo yeah, go back. I have 3 pages of a nearly 3 hours of an Koikia arrest. Loka, ko pule loka koikia loka a faiole a wala le sa ile ambio ton. Yeah. O ke whawhekai mo o whawhetai lo loto i le tua le ataua. Mai se foi o lausunga. O te whawhetai ona o le whaatua tua ina i tangata. Ona ua lātou wa i solo. Ua sipa le lamanga. Ua le ai se whaakua kuanga ku lou onga o ngisi o loo i ton. O le mtanga ruenga. Nisi. Le ala le ua sulu faisolo ai sia kungu. Ua sulu faisolo o iai ea ngisi. O iai ngisi. Ia. Ngā ufa ata tu whapena. Ai pēno whai atu. E ele taimi ai langa o le ua umanga whaile la ko case. Ia. Le ua rupo kaki e. E avele. Ai. Amusa kau. Ele uma ele o rei unga lea. There are new and fresh evidence to consider. Ina o whai aku lau se siku. Ia a whai whai ma mea e hakili e inga ingo si aia ua ko akele lea i rei ko la hiki war ko akele la e fia whai la mbioku. Ai a whai ma mea tilene tau ino si hey, I'm fine. Ioi. A oila a whai ia mea. A whai ako ke ingo si ai ma ko whai ka mai ia ma ua honor ma tau tala sao. Fa mai fionga le tua amu ia le sawaina ono le amiotun. Ia o me wo mga valo ia nga me. Mai li poki fa fa si goga. Sa me nga le exhibit ia funga ia yaka. Wala nga o le ka ngai o marava ka o le mongu o pegami. Ba ngai la ka kasi le yaka le yawe. E matua ta te le ataua. Oh my goodness. Ya o fa wala vai ala utala na fetua na nafi. Ina ua o maua a toa na inisio nei vaenga e mangiki o kingo. Ina ua uma na faina i whaatara noanga ia a mata maisia o tapenanga le a taua le taro se furu le pō. Ai uma le toru va veao. Anga uma usau kakangi o kuri vai le poku o whaku le kuai. Why me? Ai se ha e sanga ama yenge me I au le, you know. Pela faifua maka avenga mamafa. Ya ese lo kofi mari. Ya, hoje se foi. Ora kali mo. Hoje se foi. Ya. A mai kau me ka le pa poponga lau kalanga fimangi. Le upu le ko ki aroka. Le fonga la songi. Nana. Yeah. Yes. Lela nana e tati fai tuai. E le se kama ia armele kause. E le se kama ia le mea lea e mo mia la o fionga i le lipa le mia ia kele so loko. Fa monguia ia e fa monguia ipu avako inga. Ia tele se so loto. E le fai ngovie. E le fai ngofie. Wa te le fa le tonu.
Wa kele. Asong fua fai le si upfo. O ko fora so mo upfo. Na tonua. Ewe. Yala na saulo na sauloa le mata upulea marisu enga foulea. O mo mia ya lea o lo reach out to se tasi o tangata matua ve el fatu tua ngai Samoa. Se e ngalue e lo pitola. Ia ona la ngai fai ngofia ngamingo yei. Kwa fai ngofia nga fai amai ko fa ko nga lo fionga barmia. Ia ma ko fo yo isi sikisengi Samoa. Ma tau te nau a ua fa ko kuai ya le si vaenga. Le la mingoi le nisi media. Le la mingoi. E le mo mia la ka fo i media le anga le vave mai e faisinga sa o ko. A o le meta o le investigator fo i le. Investigation o fonga le media. Tau ke o e sa ili. Ya, ole na maka o ki ia me o ka. Fatu fai loa. Kere nga me o ka oinga. Ko si le ele, pam sigonga ya me som ka ngalo ngalo le. Ka ngalo le ko kere si ala ko wa. Saun ka pule. Ole vaenga le na tupu loa ma o inka letsi er kala lea. And I've got it all down. Le mea ngai kua le liki fo le alu o le palapala o le muri ulu tu loa si uso. A lefa mai o lumanga o le maosia pinga pa ufao ina ua. So le ai se pinge wha mau o se masai po se pulu ngaki i le ofu. Le ai se palapala po se toto pipi i le ofu. Maosia la luma pe afa pe kau ke aru de upu maosia la luma ile ia la vese purfanga. Ai se a pe fori ngai pala i kuor muri ulu va tu fa fonga le tu. Ai se ala. O fese se pa ufa o ai ki ngai ngai de muri ulu. E ai se mea fa alilo lilo. Ya. Ai kau kere fa vai vai o tu te pole fa tai tu talo ho i matatu. Ora kakalo. Kakalo ia toa loto nei tangata a fai fo yo ia ingisi ko kongo ka nga wengo leo o tou fo ia na tou ngā lulu e whaatasi mpeni amina o lua ia la ulu i lea ila wadi ia o la ulu i lea la avaku ia o lua yang ko wo ma pengi aminga to lua la wadi ia o la ulu i le ngei ma la ukalo sanga ka kalo kumale loko wha mao kau kakala sao. Leanga e o fo ia o lua. E ese lua ulua i mori mau. I'm talking about ulua i mori mau. Why do we have this? E ese lua ulua i mori mau. A whaio yengi si lua mori mau o suia o ke le popole i ngā mori mau o lua suia. Ai e le kukusa lua ulua i mori mau i le aso lea ngā kupu ai. Mori mau lesi kami whaapea, ai saun mori mau lesi oso mai ngā iluma. A lea ngā kou o. Le wo kakalo aku, ma lea nganga. O le ka okoi i. Lua ulua i mori mau. Le ka oko i. Se kaimi. O nga koe ka ua kule o lua ingoa. Ma koe ka ua kule ese esenga o lua mori mau. Ma lua ese ili mele ngā mai whamsingonga. Ma kua whamsingonga. O mori mau na atangata ia na respond. Yeah. Lenga wako. O mori mau ia le a mai ko lau lau ngar whamsingonga. O mori mau ngā ale back up. Lenga wako e nomen e po. Lenga watu taita ia tu e nomen. O le mori mau le iai kama leo Jordan. Ai foi ngā ngā renga kau mai ngā. Jordan or Jason or whoever. Jordan. O mori mau ngā ia, o mori mau ngā leo whea koe langa ile i ore o ri ia mpengi a minga. Lea o ke karango aku ia o rua le ngā mpengi a minga.
le o ke karango aku ia o lua ma o la ulu i lea a le ai o ke re whaapea o te whai nanga le wa umar case so it's open na la le whailo aku o isi mea ia a koe ava ngoa isi su enga e kaungarua ko su o lua langa ese umarua mori mau o lua mori mau foi e le o nga kasi ma le mele nga o aku le respond team po le backup team o aku mau ai le whamatala mai i le pā na vai la ka ku ia e le whekau i whamai le anganga ka maki e siri le ku e le whekau ai o le au ngani a whai o lua pei o le whainga o le whangau o pengi a minga a whai o lua ngā lima ka makau i ai ma a vaku i e whaakuakuanga a o whaia kou ngā ruenga a me le mga kuai le ngā mea a me le mga kuai le ngā ruenga le lei a lea kamari i ngā whai ai a whai wa ke i wa lo fia o lua ma kolo fia o lua o ngā o ngi say I'm just saying this ai se a wa whai ngō fia i o ngā whaangalo o aso o mai kaunko ma fau wai whaanga o pengi a minga kupu ai o aso fo i ngā e ka kaunko loa o ngā e kou ke whale pui lava o kou ke whio wai ma le whale pui inga o kou olanga pe a kou vai ka meki le kupu ai e kou fesili pe po le ane mea mo a o ene lo ke pui o kere ke ko sa ma le sa o ene lo ke pui some powerful people ka kou whakasi la tala lea a whai e ko akele ka kou kanga ka Samoa ma ola ukor foi le ola ukor le mo tatou Samoa me se foi fafo o le talo sanga ma le ungani tatou tutu whaatasi ka kou e le ngaka o ka kalo ma le anga pongi i mea ua kukupu mai kongo se o ka kou wakuhu ai o ka kou ku whakasi kau ke e ngi ko i ngā mea whapea biggest conspiracy case le mera siaka pa fai e fa mau ngi masa ko nga mela ko conspiracy na ela fa yako a fie po kaki a fie la uri ia mo a fie backup team a fie ia kom singa a fie mal fam singa I mean yes I mean taka ko kilo le package ako ka kalo ai whaaria le ami o tonu. Ka kou whi ka kalo ai. Kasi e kei sa kau declare from single the conflict of interest. Are kau mo whai. Tatou o le maroronga. Pesinga ui puki. O te iloana la tau wauna. Yes. O le feeling lewa ngofo ma oi. The same feeling I had when I have done the first part o sia usa ililinga. The same feeling. O lo fia ingui puki ngai fia ingu ki e wa ka fia puai. O lo fia ai ma lo ngā lala sai ai ua matua pi e tumuru manama. Wa amatana e fisiri po le mea e o tatou feo lai Samoa. Po le kau ke feo lai Amerika. Pa ngā o kungu whape ngā ke keli. Tatou malologa. Foi mai. Whawhilo ia tofilau. Yeah, tattoo community. I lay your marolonga, please. Can we go to notices? Family more lava. Carl, if we can have our notices. Yes. Ole tattoo faalinga mua. Yeah, ole tattoo immunizations, ole tattoo tuinga. Yeah, uko vai ko fo inga isi fo mai fa mai fo inga. Yeah, tuinga la yo tui pui ya mo le fa nau. Tulanga fa pena o fo ile fa ilo tui. Ole wa umakui ese le tele na tutongi. Ia o le aso ono o uni e le iva li tae au i le aforelua i le uli e whai ai le tātou tui lea ia e tai mua ai ia le tātou whono fautua ia e me se fo i o le tātou medical home ia po le mapu maia ma le vaenga le tātou mapu maia ia e fisosoani malangolango suai
a fai ele fe so kui pui kui o whaangau, kui whaangaka, kui pengsingi, kui kiso, o kui onga, o a uma tui o le furu, tui o le wha maua i lau ka lena le aso le na. E maua tātou mea lofa fo i o tātou pusa mea ai, ia pe a whailau kui longo i ngā lima kui o lau whaangau, o kui pui, mo tui o le furu, ia e lima fo iau pusa mea ai e te aru mo oi le na aso. Ia, o le tātou no fuanga, Mangry Club, Ola Cosmopolitan Club, le iwa suma le ono Beta Drive, le whaasanga mai le back and save, so o Marcus Junior ngai mangele, i le pito tonu o i tai o le roundabout. Ia, le si tātou, awane ngalo le tātou ainga fast Christchurch, tātou wheloa i le weekend. Ia, i Christchurch, i le wha moe o le tātou ainga fast ma le tau sala ia mo mata fale uma o fai pule mo tau sui o tu malo o lo te tonu o le vaenga fa fai al fast o winga fia ngo fola ia fast kolu lua le ia lo winga la toru lua fo ila tatu tu malo ma ainga manu o le a fai anga ia ile tatu fiso soani le tau la tu le tau sala ia o tau my Christchurch o ma o tātou wheloa i le e whakasa Christchurch Hall, Villey Place, Woolston. E rope ke ua umongo whamkala musu a iao e lau susuenga. Gralo. Le susuenga lea. Oi, ia. Ia lea, ke aronga ua upe pai. E rope ke upengi whiki e mako o Christchurch. Tātou wheloa iai, o le asau sao, ia, e alu umalava i wha moe le ainga fast, i Samoa i le tātou o musanga o le ofisa tu tonu o le fast i pia. Fa mole ia tātou wheloa i le tau le ono nga i se fulu i le afiafi o le aso tona i seinia e le fionga i le te fono ia ma le laulau. O le isi lava wha moe e semela e tasi ale aunga na ona ese a o akungu. A le aunga lava fo i le tasi mo le whaasirasilanga sini au se tālia a inga fast. Ia, le ua whailo atu, toe whaamanatu atu, masanga whaamanatu atu, ma whaamanatu atu pea. O le tātou whaamoe lava e tasi pei fo i o Christchurch la tau ia, e whaia i le aso toana i nei Campbelltown, i le taiao le sifuru ma le tasi. No go wingala, o le karsu kasi o koul kaiao, a o le loi Christchurch, o le afiafi. Ia, nisi whaamatalanga, ma le te lea o whaamatalanga, o le A'e maua, ia pea e tala au atu masu atu, lango le whaamoe a le fast ainga Sydney. Ia, toi whaamanatu atu, whaafiafianga, tuala family siva i le afiafi, o le weekend fo i asau nei. Ia, si uso ia tuala paina, ma le paia o le ainga, ma lana whaamoe, ma nui e tele le whaamoe. Tolu suta lalu fale, include ai le raffle ticket, e te manu malo ai tātou drawers. Whailonga mua 5 salau cash, o la kai maanga ia. Whailonga lua pusipi supo. Whailonga tolu, pusipi supo. Whailonga wha, pusipi supo. Ia, ai raffle prices, lua salau, ia, kasi e kau le 5, tātou whailonga. DJ Knox, ia, mara MC, o si tasi o uru po o au le lei. Paina tuala paina i meripone au si taria. Ia, toi whaamanatu atu fo i le whaamoe o whale la dai ma sa matau. A inga fast po Auckland Fast Supporters mo whale la dai ma sa matau. Awana i ngalo sa tātou sau tickets i le buffet dinner. I le po o le aso to anai. Live band, tui sa mau band. Ia, ma le tātou locations fo i o le iwa whatasi Dominion Road, Mount Roscoe. Da le lima le via filima sul tala i le urfale po lau ticket. Ia por fatau fo se tei por to se furu tanga talima se lau ai kangi mea ai ke makua e sa oloto ai. Te tala fo i le pa mo i la tau e fia so se me inu so se tau mafai fatau ina. E fa sa o nga e la ku manga nga ku nga yau apa ko e ko skula ki e makua kalo mi le lei o e tere ia ruton. Ia manu ia fo fa moe ia o le talainga lofono sui for tatou fono fautua rapati to ia fa tai fo i le vala ulia mo tatou fono fautua manuia fa moe le aso to nai ia tatou fo yo tama fa na vai e ona ngalo le tau sala sa fata i merepone
No Fuanga, Southeast Creative Hub, Total Super Valuely Place, Lynbrook, Victoria. Ia, a whai o le vai e. O le tau maota, mau tau malai, tau ave e mauai le upulea. A e mga kua u isi ulepa u te manatua foi oe I tonga mau. E whapenga foi konga mau isi ulepa. Nono winga o I e o lai le upulea a e manatua lava ia tama whanau ia o tonga mau lea ua whaatangi atu si ulepa lava foi lea. A wāra wha moe moe re fionga re sao tama re whale ia tu ia. A wāra na wha moe moe toe mo moli ai whaatupu I to tonu o le vaenga whai. Al whatua le tua sa mautasi. Mo o mia e loutu ma lolo fisoswani. Wasa se leni, ave sa moe lima ai le wha moe moe. Morisi whamtalanga whaafiso ta I teo, siriato, sofe, in numero, ta wilunga. Ia, toi wha mana tuatu si mātou tolo ta mauli, ka lo whae. Ka ike ua ngalo o lai camp le ka kou au e lima vai aso, te iloa lau wha ngā solo, pe or vasolo na lua, e por vasolo na toru le nei, awan e whaangaloina le tātou bank details le nei whaamole mole. Ia, tangolo e pu e le ata ma whaamawana I lau telefoni. O sau sao, pure lava oe I se mea watu e le atua I lo loto e te whesosoan iai I le camp o lo whaanga solo le taimi le nei. Whaamole mole, ia, whaafiso tai fo I sunga ia bauri a keimo. Ia, I nei le telefoni le na utu I nā tuilunga. Ia, o I nā fo lo I le account moni usila. Ale ai, whangasao oe, I le account le na ua tu inantu mo Samoa a lii en faipule sakala fai. Ia male account number le na ua tu inantu I le wharetupe a le National Bank of Samoa. Ia. Solo iau te loa, ua mahi ata tau whasisilanga, ta tōna maralonga, foi mai. Ia, whawhi loai, to fina. Sai fu manue malangi ma. O lo ingo o matai a leo tasi mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua e le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoswani, mala au mai tatou ofisa nei Prispenias tāli e o fitu, tolu iwa lua whai wa lima whawha. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685.
There's no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaonga ino le. Taimara wati wa lua suma 5 minuti le uti aili Julai ono le taimia matou New Zealand nei. Fia whailo atu, ia, o le whaua to ai tau nuu, ia, le sa o le tamaitai mai whaasa lele anga. Ia, o le teine o le whaasa lele, le fionga ia to filau, o le to wha ia te vanga, esta te vanga. Ia, a o se tamali i fo i wailonga lana tautua le community, ia, mai se fo i la o tātou o tonga me tātou tala. Ia, mai lava i le tātou community. Ia, ile ni vanga o le fifi maro se fo manuia, te filau. Ma lo lava soifua lo to wha asiata, pe fo i lo fionga le atawa, o te whatalu whatu fo i ia malu Samoa, whaafonga mai le tātou polo kalame le a fifi, ma lo soifua maua ma lang mama, and welcome to Community Watch. Ma lo whaftai, ai te loa la lau tala. Yeah. O le match le lei o rua la e ie whai. Black and white, better white. Yeah, black and white stripes, right? Ai sa o le lei. Ole matua, like professional. For ngale you two for lele wa complimentary godfather. Falling on my own CEO. E falling on my for lele lua sa fa yo o lua o te lole kalame for lele loan sharks. Tama billionaires and millionaires. Leo mai ia entrepreneurs for lele PG. Lenga. Ja, se foi PG ali ole. Ele falling of ia o tatou. Tu so le o roni CEO so leo mai foi le pese disciplinary meeting le wa call up for Carl and Hannah and mainly Hannah. Welcome back, by the way. Welcome back. Welcome back, Hannah. O miss ya oi. Look. Yeah, of course. You know, no wonder why wale ko face ka community mas ka media watch fa vikaya community watch le ai on my own. O vai tu por ka ko kenge wale ko fie fo mai sa. Yeah, yo ko daydream isi ka. Yo fai mai anga story mai o la la land ai. Samoa. Alo lava te lo fa ta te mo se ma fo le te ne malanga le vai so fo fa na media watch. Yeah, Monday. Yeah. Ai whaatalo whawhawhira iatu. Ia, e amali nei aso to filau? Ia, manguia la whawhtai. O lua pisi le Mother's Day in weekend. Ia, wa umana tau mai ele a taua ia te au le mea lofa a siana mana mea na whai moia. Ai e musue kango e whaonga. O nga yen mafuanga, keni u tau to filau, le mafuanga bore whaonga i whaongongi mea. Ai. Ya la ya mai ngai o no e faonga ai si longa ma ki o foka faonga o ya no o e le faonga le faonga ai sia Hang on, it's Mother's Day. He meant to be giving her the present. Na fata o e siona mana mea se na masio fola na fang ai fa mai e musu e fanga e aru ko kasi le ngai e ke ua follow through wai tamata sao fesa kaukai fesa kaukai tai basa ya au na yo sia me alo fale mai Dubai beautiful me ko inga konga ka nga I'm very priceless. Priceless. Ole oil. Is that priceless? It is saying I'm no price, no more free. Buy one get one free. Yeah, how was your Mother's Day? Mai le Mother's Day ia pesa ia foi se vai nga mana ia tupu te me le sautina. Ia asiata male atawa. Every day is Mother's Day. Yoi. Every day is Mother's Day. Man, I like that. Every day is Mother's Day. Longo winga, in other words, every day is a burden day. Yeah, que loyalty na. The mother is the root of the family. Every day
is a burden day for Maria uva vai atu I le posters tasi o tangata I share me runga le poster sati na for my do you know the real truth behind Mother's Day is a scam for a dad to go broke for all the fathers to go broke Bia ka ikari ngā le piki le pisa mai ia kangaka. Ia lea la ua sau ua scam o le mera le ia ua taunga tā. Longo minga o le tua o le post lea ua taunga tā tere le sau tina. Ia e fia singa au mengi ngā whaaru le sau tina. Kiri lo waranga whaakar ka. A gold card, Awai, e aka to virau e whakangaka aka. I reo ova male rima where whiku wa whenga ngau lea soka. Ngānu lea soka. And she was worth every dime, I'm sure of it. Yeah. Ke no whaere tina. Remember, the female was God's last product. It was the final product because we can multitask. Au ko kamalua. You can only do one thing at a time. Well, Marco, we can multitask, do 5 things at one time. Oh, wow. Yeah. Yeah, that's why mothers, women are amazing. Yeah, agree. It's an admission. You went broke this Mother's Day. Taua. E taua te. Ala le mea lenga le so whaia mea ngai mako wasau kama. You know, when it comes to our Father's Day, it seems like you mothers or females can't be bothered. Why? Well, you gotta earn it. You gotta earn it. You gotta earn your worth, you know. Ale lei ala tama, yeah, le lei happy foitina e face o se mea e fia mana o yei, but yeah, I lei play up. Yeah, well. E maka ukia la le mea le watula I mai. Eke agree? Agree for? Oh, yeah. Are you sure you're all right? He's wise. He's wise, yeah. Godfather's wise, yeah. Kua e ka fai ara whaga. Poka kua pe ko decline. I've taken off ilaua e ko sa ko fa akare bring this nanga ke o mai. Wa o atmosphere I me maliu me scary movies ma. Yeah, I've taken ilaua to mai. All right, let's straight into it. Yeah. So let's go. Like this week was the latest taxpayers union Curio poll. The government bloc is still holding its lead. Government bloc has 62 seats, which means National will have 39 seats. New Zealand First will have 15 seats and ACT remains at 8 seats. Opposition bloc, which is 58 seats. Labour will have 41 seats. Green Party will have 12 seats and Party Māori will have 5 seats. Wow. Well, there's only less than 6 months to go. Yeah. So it's very close, but, you know, we can see here that the coalition is still leading at this stage. Yes. New Zealand First is doing pretty good. They are. So far, ya te aula vaia mai le tele. Manai ai o le saua, wawasa manai o Winston Peters, a mese fo i o le. Ai te vai atu le whainu mera lava i o no foa ma le I pati te tasi. Still very close. Ele se mautele. Ele mautele, but the coalition is still leading at this stage. Yeah. It has been like this because the SFOEC polls ne saka ko kalangoia I ala faʻasoa. So we can see it's still very close, but it's good to see New Zealand First with 15 seats. I think the other time it was 12 seats, so they are on the increase. Some observation, there's national voters. There have been some national voters that have gone across to New Zealand First. Also some Green voters going across to the Labour
At this stage. O le atala na le tate whaai atu iai. O lai ua pau I laloa le national ia. A la ua si tia I lunga tali tonunga o tangata ma le lango o tangata a ngai le New Zealand first ia wawasa manei. Lono winga tau tangia mai. Ua matua o ki le whaakuakuanga o le toa tele a ngai I le la tau lava taitai o le national. I le tau tilo atu le meo I le vaenga o ta oto mai e whai numera. Ia, a o lala e alu ilunga le lango mo Winston Peters. Ia, au tele oiloa ia I le ta oto mai ale act. Ia, I le tūlanga. A tato sau le isi vanga no if we can have the graphic back on from mole card. So, leipa, lai wa me I runga o na pea tangia mai o le ua lilifa iai nisi o le Greens. Green Party, ia, ma le te Party Māori. So you still got people within your own coalition moving across in the same block car. Where the changes will be is when they go into, maybe for example, like from Labour to New Zealand First or to National. That's where the difference we'll see. Ma lia ia la le ataua ma tofilau. Toi foi mai la I tatou faʻasoa le no fai atu vaso le nei. Some of the immigration policies I le no fai atu ai le hash foi le I tangata le fai mo koe tipo ki Samoa. Ai sau vai atu le news le na au mai nei e tele le global manisi o tatou o newspaper mai Samoa. Stama foi le ar manu Samoa o Sakaria taulafo. Le sa proper manu Samoa. Lena umale ruling mo mona because o lana ave na maua o le afo I o le ave ta vale o na. Ai uma enga le ruling mua. Ua saua I marifai unga le immigration o le aki poki Samoa. Ana e ngofo mau ngei. But it's just if we're going to exceed o langa brief testing. O le winga la alfa matalango wala tila o lena toi apili. Yeah. Le unga le immigrations. Le la ua toi tu waila vanoa iai la ua toi sila ia le whaamsinonga maualunga wala ua ave inunga le Supreme. E iai le vaenga nga labs o le ruling le na fai I lano ma le immigrations. Le la na o fai atu tonu ai mele tato fina wai. Le sari faʻasoa ai. E paua leo si vaenga o ke he whaare o fia I le whainga o le tulafono na. Leanga it's design mo Pasifika. E design mo kakouia. Ai adia. E pe foi la melo fai me America la tau ia swinga le wa Donald Trump. E o ai ade o e lea sa le green card. Ai a fa pe ana iai so molianga ma se afianga na iai. Even o me whatever. Even o me whatever. E koe su engia I runga. Maono whaaleanga I na I lau green card. Ma koe whaafo iai oe. E ili teine New Zealand leu te vai atu. Le tamaitai New Zealand lea na apio mai foi le ia vavasa manai le foreign minister kako. E intervene lana case o le koe fo ia ku o le ainga atoa. E o fiai mal tamaitai le ngari malana whanau. O toi fo ia tu America wa o ngof o ngia ia nga lau green card mai sim sixengi o ia le green card. O le la o toi fo ia tu. Ai ona e ia langa minor conviction sa iai I le maruana. E le se ia me vile le sa mo le maruanga kapa ai kengi. Wa uma langa serve le na taimi matulanga uma le o toi detective le mele na toi fo ia tu. La le ai ka ofia o mal temine. Oh yes. E mantofo, le sa dungo le Herald. Yeah. La e ta ofia lava. O sa vali ele fia le ongo masinga o la ka ofia I detentions foi le of places o California. A o la fa nga solo lava ia ona ile na male la ina le te le na wa tangata. Winga la le tati fa tela tala. Le se mangu ko ki pokisia tama sia tama. Le halo le tunu o longa lana. O la le inga le o pepa. E le overstayer. Wa fa nga luenga pay le tax mo me uma. Ale sa le ruling on immigration. What ruling on sa ko ki poki Samoa. I think what they're getting very strict and very firm
Ma o le mene for o kawai aku, it's zero tolerance. I ngaka, you know, whether they criminals and whether they drug related and all that, quite harsha le penalty. So, but I think it's not only for us specific, it's everyone in general, right across that. New Zealand won't tolerate this type of nonsense. They won't put up with it. Ma olisi fo'i mea, whether they didn't disclose ile in the forms, they're criminal, that could be another, because they're very serious, especially when you go into a place like Amerika, gonga declare gesai e lo'u criminal act in the past or so forth. So they need to look at that and maybe having a supporting document letter that from the police or something, just extra paperwork to carry on you when you're traveling in different parts of the world, because they tend to be like that, quite strict. Ia, mana ia ona o mata upu whaatupu manatu. O kama fo ila ia. Mo mia ia ka kou Samoa le ngai New Zealand pe aka ko saungi mo le paloka. Tatou palota I malepoto I tangata matamari I o le tatou watunu. O lea e le atau vai le palota. Tangata e oi whaleo maka upu ia le ataua. E oi fight mo e whinau. E oi tui war kui whalongo mai e parangi. Kau wha mamare mea. Wha mafai rea piko. E wha palengi le spiko. Ia. Saure lei, e siata. Okay, yes, so also this week the PM, the Prime Minister Christopher Luxon, confirmed the National Party will campaign on lifting the retirement age, but did not go into detail on the specific. However, New Zealand First Leader Vavasa Manea Winston Peters is committed to holding the retirement age at 65 years. In the interview this week on TV1 Breakfast, he described it as a top line, not a bottom line. Malo lava, Vavasa Manea. Kalo fai a CE, the National River A'e CE le age ilunga, which is whaafenga kamo kakangaka. Yeah. What do you think, Lea Taua? Wa pe mo le bang kala ngoinga le o fiku Yes. Yeah. So I think o le benga lai ele kaunga ngasia. I think it's something kaunga ko against ile it's kanga le pa fa e loke. Yeah, well that was discussion mayalako whether it's 67 to 70. It's still in discussion. That's why they haven't mentioned it yet. But all they have, National have said they're looking at raising it after the election, which is not really good. Yeah, whafkaya vavasama ngaya o le policy ne le New Zealand First. Very supportive and supportive I kako seniors. Iyo I leongo lima. The simple message is that, you know, our seniors, they're not a burden. They are people that actually built this country, so they deserve the support, the respect, and everything moving forward. So it's really great, and he won't budge on that. That's a statement that he said on the breakfast, that it's not a bottom line. It's a top, you know, top line, a priority that he ain't going to move. It's going to remain at 65. But there was no reason because that's a 4 million kala le se fera maropa fa venga so did he announce any thing for it for pay available? Yeah, by for le finance minister ele o vaisi o FCC me mawele kupe ala kipiama raise le seniors. Yeah, ekele foi kakunga, they don't even make it to 65. O le matua whaale mānaia o si tanga ia wholawhola mai election ia na mea ia. O le winga le nata whai atu. O le fo ua tele tangata e look forward atu I nā le nao no rima e vave kala ki ue siwa. E ranga ele si tangata. Lala asaungi, maybe next year, ongo lima, kala lau ki ue siwa wai. Tasi le nā vahe ngor kala ingor ki ue siwa, pia au lia nau E la le si tangata lau whata oto na plans ma me whapena. So the good thing, there was le
ne were increase le pension. So that's a big bonus. Ma whawhikai fo I mo le super gold card ne wawasa, because that's where the seniors get a discount on the train, the bus, the ferry on the off-peak. E mau fo I lako discount I Woolworths. Ia ao Specsave, maulanga discount I lako makiwaka, I le dentist, and their rates. Me umanga soswangi I le card nia. You know, but when you think of it, oka le aunga le pension soswangi kako ainga. Ma avenga fo I kako ainga. Ia asi. We still got to fork out for our parents and for our grandparents, so we're very thankful for this policy. Me fo I neo ke va ai kalango aku iai, va ai kokoa I le pāki I policies ne au ngā mo oe. You know, vote malepoto. La fo I neo kalanga pālota malepoto, sa o le lei, pālota malepoto. Le nā tonu a wa vatu le whionga tofi lau. Wake lea mea whaapi o pāle li leo laksi. Makarua ngai sau malo makai ke sau e whaifale leia I le kaupua mo Samoa. Tui sinawe mauru mo totua. Lewa e sau malo makai e sau whaoso so mai mai mea. Ia ole me mana iai. E le onge le pāle mene o New Zealand tatu matai o la iai tama matua wa wasa mana ia. Sa ole lei. La iai le tama matua ma le to ino to. Ina fo ia isi I oe. Ia ai ia te itaia. A walo ke fua le ongo fi le pensionga. Pe na la walo forward na nisi fo tangata waleva na tautua. E au dia ku ko sanga fo pensionga lo. Sa ole. Ya mele ye ku se per me foi lele. La pa ia ku per se senga ponga I la pa ia ku le a ko se ia ku fa mama. Make it difficult. But, yeah. Okay, vai ako. Ko e kele a mea wawas manai o whaimu I kako kaka Samoa o le lango siksengi. Ia ma le visa ne sa o aku iai. Ia ma, you know, se mea o ngare le seniors mo kapkangaka wa for everyone in general in New Zealand. Very good. Ai, e te ilo le si ma rio swing o leo langa le waiai. E ele me ta o le vave o le atu o kausanga. O le lai kiki o lo lai titi fo I lele o fu linga malo malosi. O aso ia. Leo te whai atu mamau te lowe e creator ia o rua makat father. Ka uro le ongo sifuru lima. Ua pengisionga. Ua kauko ua koia inga. Ua lo matua. Nanga mafua anga le inga sau kako kausanga I whapenga. E fitu se furu roa tangata oka se makua I ngā makua kele. Yes. Ia laku le varu se furu o I o kamala ngā whaamu ia kako amu ia le varu se furu. Wana mena wei te mine nei. Pe I fōringa mai a le au lia sau fiku se furu. Pe I le taua o es tangata matua. Le ato. Ia baila sisira la ia le atua. He looks great for his age. Ele, kai au ka vainga ia le atua. 84? I mean, 60. He looks about 65. 65. No, he 60, looks like I was meant to say about 64. Early 60s. Early 60s. Lena. He's 71. He looks absolutely fantastic for his age. Ele que con brain o lo swanga. Ai lo te fai atu. E matua fo. Ia. E o foi ia kia ia ia to filau. Au ia to filau. 47. My shout for coffee. Malo lava siata. E te fai tu lau tala. Ia e o ngai onga po. Kusa lava pe e ongo lima o lai kau ke karavou. Kako ri kai ai pe me nga kako pengi sa ai pe le na. Tato retired ai le vaenga nga. Yeah. E reise me foi le pe o kala ko inga maro makko fa mai. Au ngi ko ing pia. A le age le fa yer kala. Le age mua nga le ingu pior ko. Ia fa no kari o le kari merka mai ki.
e fia o pausanga ai fa mer ko ingo fixe furu e mai lo ayer ke mai ki ia se yo turn 70 ia ku foi lai but ia tatou se tatou alua ia ile na Yeah, remain at 65. Saturday. Thank goodness. Yeah. Lo love it. So our next news here, Kiwi Harvest. Woohoo! Celebrating 2 big milestones. This year, Kiwi Harvest rescued a record-breaking 4 million kilograms of food from going to the rubbish dump. In just 3 years, Kiwi Harvest has doubled the amount of good food rescued and distributed to families in need, and 20 million kilograms rescued and distributed since it started in 2012. ASA Foundation has partnered with Kiwi Harvest for the last 6 years. Ma lo lava Kiwi Harvest. Yes. Manaya ia le Kiwi Harvest. Mane foi le tau. Ai fatai ia te foi. Can we have the card? Can we put the graphics a little bit on the screen? ASA Foundation, I want to compliment them. Fatai o ke lo le o Kiwi Harvest le celebrating le milestone. But at the same time ia te au le ataua ma o tofi lau o le CEO o le ASA Foundations. Ai ave foi le nei ava noa o mana tua ai manu o mana tua le vaenga le nei. No vai atu share mai nisi lunga se fasea. Na o tele o popole pe o le fans al proclame le nei tangata na fasea pe le ai. Ai wo mana tu no o mana tu ai le tau ona tau le ngaina se tau tua ma se o nanga atangata o lai pongo wa ile aso ma le aso. No vai atu o mai lunga se tangata. Le fasea ma tele mai ai matala ile asa. Ai me se fo ile tofa ya tele ai Edward Puni. E tu sai o leo mai mamao o ngisi o ngakei. Fa pena o mai West Auckland. Drive mai o atu e vatu i se sosoninga i pusa me ai fo ie matatu a ngā luenga wha Samaria i whai. Ai te iwa complain mai mai lunga wha mai e fo i atu lava ua ngā oa e le hengi meat ai ua na o tūlanga o whala au aina fo i lele ua expired ma papala ma me wha pena. Ona umalea, ai saua ia ma le whaasea ma whai mai ei matala e le sao ma le talawhia ngai le tautua ma le unanga le asa ma se fo i o le talai ngā leo muenga. O manatula ona ua o manatua atu i le ngā ruanga wha Samaria. E watu i fo i se tu alalo ma watu se talo sanga mo tatou ia le e whaasea ma ave whaapelunga. Now, e le eise a whaina ia te au pe a whaapea ua e te whaia ai whaale anga il tamari anga o le stangata. Ai eise me te whaale fia i mua. Ai ke le ialu e whaia u whainga i runga o Facebook. Ui mua se au wala le lei. Whafso kai lasa. Vili i tofi lau, vili ia i tele ai, whaaleo mua ia inga. A whaia tua e le ai, e ia isi whaskepo le soifuanga e mwhainta tō whaia. Ia au le mai whape i lunga matulanga, ia o le visiri lai avatu. O le ala lau mea na whai. O le ala e fia, ai wala o visiri lai le whaia tu si usosia po se kama po se ki ngāne nga whaia. Fa mai wo mai o nieces ma nephews. O la ola visiri. So you allowed your nieces and nephew to go looking for food. Ala mo ele help ye oi. O visiri nga. La ala me wo ele mo fa ye nga ma fuanga o nieces mo nephews e help e o sa iri mai se help ile se me. Maybe o nga wo ele mo fa foi nga e. Mo le mo fa ile se me nga e fa ye ia. Ia ana fa tali la ia lea ia ma tau lea ngai nai fua ia le tau mawhai ngā nei nisi ia o tau mawha fo i lea e whai ia tofi lau o tau mawha nei and it would be nice for you to explain it further o a lava o ai e entitled i mea nei do we have like meat like wa isi ngā kala expect tia ko inga whakau shoppings from the countdown back and save and all that. Do we get those kind of shoppings in ai mea lofa nei? And what sort of mea lofa mwhainga ave tua i ngā rua whapea to whila? Ia, malo lava asiata ia. Ave fo ne keimi o ke whaamalamlama ko fo ia o ASA Foundation. We're a South Auckland charity. We're not a provider.
o le esesenga ia o providers e mai i kupe me le malo e helped fund ye lako projects and so forth. But o mako was simply just a charity o le paanga nea ma Kiwi Harvest. As you see, Kiwi Harvest, they deal with over 235 organizations, just like ASA Foundation. We're one of over 200 organizations. So they do food rescue, or food rescues here may all the supermarkets around i Okilangi mai si foi wholesalers, where they pick up the food which is close to the best use date. Not the expired date, the best use date. So they get collected and they bring it to organisations like ASA Foundation and many other organisations. So this is where, because if it doesn't come to people like us, it goes to the rubbish dump. All these millions and tons of food going into waste, but so that is where we put the food parcels. Food comes in, food goes out on the same day because they're lengi storage. So as you can see, mai aka, that's why we're quite transparent with the pictures and with the food that comes in. Yeah, you might have an apple or a few things that are bruised. You can just take off that leaf or something that's not right, but it's still good to actually eat. E we see foi me will overstock the supermarket, too much products. Me ngai mai ia mako e faʻasoa. So e whaamaruru aku with that, but otherwise there's wins. You can go to get wins in other food banks. Otherwise, they'll be able to assist you because they get funded to do that type of work. But it's purely just what we have in our hands. That's what we put together and to help these vulnerable families in our community. Because I tell you, the struggle is real. Or mainly kako Pasifika, kako Maori, they are in need. And when I look at the boxes in each food, it's about close to $200 to $300 worth of food, and it goes a long way, especially you know, you can use one chicken for a soup and all that. I don't need to tell you, but if you are in need, go into the ASA Foundation Facebook page, simply send a message and that I'm in need of a parcel, and that's where the back office, one of our staff will be able to come back and reply ilo message. Yeah, it's a bit about ASA. Whaafteitele lava. Whaafteitele tofilau, I le whaamaninonga ma le wha. And sometimes e tāua le transparent, and sometimes for e tāua for mai ere visi mori, e tāua le shara. Ia tangata ia, you know, sometimes if e manao tangata fo ile le tautio mai explain umatu io e. Me uma ai na ole nofo po le ase ala to me o fai for the community. E le ai me mua e le ai ni tupe o maua ai, yes, lau te o fo ile si tangata. A fai e tau te whaatoa ina le tatou porkalame, le o fai atu fo. Ai le mau te ngāru e va rua fo. E le whaapea a mea o ua se aso o ai o ani tūlanga mai. O le ai transparent le tele o vaenga fo i ngāru e whaatasi. Ma le tautua le asa la tau ia. Ma le la tau ngāru e ngā whaasa Maria. Ia. Ai me o le o merkai minge o le ae kau mawhai aku I ngai kau. O le whai kau mawhai le lupe la ko. Yeah. Yeah, but it would due time for my fionga le tua. In my own due time, I the Lord will make it happen. Amen. Ma lo lava. And for our last notice here, Food Pure Club free workshop every Tuesday evening at Mangere Mountain Centre. So anyone who wants to handle food must understand the consistently practice safe food handling, whether you are cooking at home or in a shared kitchen or operating a food business in New Zealand. Everyone selling food must meet food safety and compliance requirements. There are different rules for occasion fundraisers compared to food businesses and entrepreneurship.
So there we go. That's really good. If you're in that business, there's a free course. So go along and, it's wonderful. I'm sure you'll get to learn a lot more, especially with me ai selling suppers and all that. So it's good to go and do this free course e moengi, ideas and also qualifications and this food. You never know, it can lead to actually running a proper business. Tāua nei vaenga ia. Ia, whaapetele to filau. Tala whiaunga le lei ma le tātou Jamie. Can we have the last graphics? Yes. Ole, no, the other one. There you go. Ole atalea, le na mai lunga message mai le sunga. Ia whamaru rotu le malu le ua mai lua vatu ai lunga lo ona e tāua le. Lango le kanga pisa sa moa le meo le siu moa po le. Ia le upure whaunga e vahenga lai o. Ole atalea. Australia is tasi o whare o loa te le miti Australia i mere pone. Lai whatau ai. If can we try and zoom that, or so that the people can see the products? Ole winga lai au mai la ua mai nei tangata wa sisi la tula i tatou le meo le siusi mo le tu mai i. Tolu ta lai vaiva. Tala Australia. Au se ka lia lai whaatau ai. A lea e pei e whakanga ke i au wari ia ke loa. Mai Australia. Le ria we Australia le ke. Le whakanga ke i le ri le Australia. A o la kou le whakawar mele. A tau sila la au tau i ai le mea lo te whatua i tatia le o e whaawheloto le anga i mafai i a vaenga e whaatupo i pia le feitanga i le vā o le taita i o le tua ngai anga i le taita i o le malo. Lea vai le whau la la i Australia le. Le la whai la e whanga i ngei e le o whakaua i ala tu lo wale lau tele Australia. Nango le whakau whangi New Zealand. E mana tua e ele upu foi lele tu lo wa ole one man's trash is another man's treasure. Treasure. E kau whikau ea ka ngangu ngai whaiaku i le mele. Absolutely. Yeah, vai. Ma lo lava. Ole winga o whametalanga. A whai o le amu wai tātou ia ma o koure au fia. Kulo le whamai wa whaatau sa moa re siusi moa po le po le no foi moa vatu whafonga le tunu. Wa a whai te tilo iai o le lapisi vatu wa po le o tauta. O le aulo lea isi kangaka o isi aku. Sa o le lei. O le mataua lea isi kangaka. A o kangaka i e fia i mea ia. O kangaka e iai upu milionea. Chinese. O le kungo o sainga. Ko i kiki ha producer sainga isi one of the top and many billionaires and millionaires. Ai fia ka manga i mea. Ka kou Samoa. E produce le mea o mai. E te vai. E le ai amang, e le i ofo ngisi ngako milionea. Ai vai le tala noa pe o le tala noa. Ia le nau awa tuilunga mo le silafia le tātou watunu. Ia waina i toe ano sesi i le wha olo a taua le whai nei. Ia e turi i luma so tātou ai mani tūlanga o iai. Nanga loa o pe o foi o se mea foi lele o makuai pa u maua lalo ai sa moa. Ana ele se ole si ule ole moa e kipi ese al mere kanago e vai ali. Ahora si. A si mere. Hello to fatua It's a delicacy to other people, in other countries. Yes. Ja. Ma le vaenga tā ua muli. Ja, o le graphics le i tūlanga o le tutongi. Si tanga fo tutongi tono o si o tātou o tunu i Samoa. Ja, mo le to tele no o whai karafile o no to tele o tangata o lo tu facility. Let's have that on. I si tanga o tutongi ma le whātustu sainga fo i o tūlanga o lea whainga malo, i lea whainga malo. Ai, o le vaenga lea e mai le tātou suenga sa i linga mausali mai Samoa. E asisi la tu lai tausanga ia a whaatele ke we enlarge that, please, on the screen. E a titilo tu la ile tūlanga lea. Mai le iva. Taimi fo i o tu la ile HRPP. In power. Mai le tasi iva. Lua afe ma le tasi. Lua afe ma le tolu le tai lua tausanga fo ile le
La se umi, o kako kongi a maka le sa sa wai. Wow. Se latu. O le tau tala noa tu tangata ia lea e ngā ole ngau a mara foai. A se sila mai la, mai le iwa a ngā i le lua hafe se furu iwa. 10 years. Is that right? No, is that 10 or 20? 20. Because 99 to 29 is 10 and then 29. So 20 years. 20 years, I whako a whaisi I kanga 2021. Ia usila la. I tongi a mata. Ia, 2021, lea nā tūla I mai le whatu o tōi le tōsa mo tasi po le fast, tolu tā la. Sau le lua afe lua afe lua tolu, nā tū maua. Lea u sau le lua afe lua wha me I lunga le whata la. Lua afe lua lima whata la varusu wha sene. Now, $6. Wow. Yeah, that's progress. Whataua. E o peko ki oku le lua fe koru se furu, so le o sau sa moa mele sa kasau New Zealand lai minimum wage le se furu tala. Ia, ata warunga tatou proklame. Whaafteitele lava tofilau, whaafteitele lo sau, whaafteitele leo tau sila mai. Ia, I le tamali I po o le tofine, ia, po le tau sala fo e tofilau, te vanga esta te vanga. Ia, o tatou community watch, o to atu ai le ngata I lea. Ia, oro maua mai ai ma le tatou me olo tupu, ia ma whaatapenanga le tatou whainga palota mo tatou New Zealand. Yeah. Tofilau, final words? No, just thank you for this wonderful opportunity to actually share, but also with USA Foundation. I just love the community watch. But, you know, do reach out. I'm on Facebook as well. If there is some of the notices, I'm happy to come and share your story here with us here. And that's what we're all about here at Tautai A'e. Whawhtai lava. Yeah, mātou whātou. Tātou whenua I vai, e ke sau fwoi pokana mga kaiwa? Oi, kau se koi kai hawa pe oi. Tātou maralo, tātou whenua I vai fau, Christchurch, we'll see you Saturday. Tātou whenua I tātou Christchurch. Ia, la walu o ke fo I mai o Crusaders. Pea le kau whaia ingai le angai le record Ya, tātou whenua I le weekend, tātou whenua I vai fau, tātou proklame se I vangana, e ini nei o tonga. Yo pe fe miska ko konga mai le lo ile I Christchurch ia ma se va inga fo ile lo Christchurch la tau ia so se va pe ngai pisingi si Samoa ile lo Christchurch ia fa I lo mai fo ia ma mo singa ka pankeke ai ia until then fa te mo nei va yaso share tatou proklame o lo sao fo ile subscribe le tatou YouTube channel e se lo le anga maro le vanga maka ku ma le atu tele ko subscribe level tatou YouTube channel. Please go and subscribe. Follow us on our Facebook page, Tautai A'e, as well as Blue Wave TV. Ia, manuia le fiafi a seta le ataua te vanga matu fatu fatu. Soifua. Le o se atunu utariola. O se ola o sa osa, o se muriola. O la tātou le nā whasinumanga. Wawa amuli on tātou sa api ai, wa o tau whai mapu e le matina ma le ofuloa I o pa ia whaata o to Samoa tu launa laba. Ai wala mase vai vainga ma ua mātou le longolongo pui ali ai o to uma o ni tino iwi to ma ano. Ai o ni suli ma whioi e pei o whaavai popo le tātou ainga I le awa whata ma le vāta wata. Tu lo tulong lawa sambo. Ai o mātou whaanga a wala pa te konurosi o na pōnei. Tātou te fisota I ai. Taluairu tātou bala I no whaanga. I tu e wha o le nei ke rope. O le nei whaasisi langa whaapea. O mātou manatu o le a ofisa taiulu. I mātou au kilani New Zealand nei. A wā ua māpopo matua tele. Nei lole nei, e tātou tau whai le mona lo tātou whai aina,
ona o le ala fua ua mae'a o le tapena o tatou tua'a e whai lea ma bi ingo le tua soifua i whaapau. Mātou talo atu i suri ma whio i uma, a o ni o mātou ngafa taha i tua, paolo mātou te malu ai, ni ia tātou alo waa whaatasi, mō le nei whaamai moi. Ai ua e se whaatou whaala inga, i te māma tutua o lo tui mai le muni panga i se Tautai A'e i Samoa whaapea. Ina ia whaatou mau ina pea le mamalu, ngā saina o tātou tua'a i le whengainga na lata wosia. Ina ia whai ma taulanga e manongi le lei hufongo le atua soifua. E whengainga lea o le awhiu anga i tufu i ngā taiwai. Le mamalu lava lea wā le awhiu i le la ulu. Le alii no whao o le pāpā. A whiu salvalasi. Le paia a wale tu ala mawai le whikalengo tia tia. A pēr tongia im whaalaa masalu i amas. O le malatu au tu o le nei whaasana. O whele tu o le kelope o lo e papa awai. O whaatulanga le matou lau e ala i se whautuanga mai i o tātou tamā o lo e Samoa. E fia whaia se tātou reunion i le aso tonu o Januari, lua hafe lua sfuma fitu, i le tātou whaasina manga i le mote i whananiu tufu i ngā taiwai. A wā lava le whaamawa ponga, tūpulanga lalo waoa o le tātou ainga. Nā o le nei, tātou whaanono manu mana lafo i le atua i a tātou tausana. Mauti noa e tali mai i tātou whaamai moi. Mo nisi whaamtalanga, whaafso tai i taiteifono. I le sunga i a pāila manase le la ulu i telefoni. O lo fitu, tolu, lima tasi. Soifua ma ia manuia, si o tātou āinga i whandiu, whaaftai Samoa. Oi, kau! Come with me. This is where our adventure begins. Fa'amua le atua o ia o lo ufa'amai. Ao mai ni puapuanga, fa'amalo situ maupea. O te alofa ia te oela usamoa. Tala Samoa, upelele I say yo upese atu mafamatala. Lomita mofi ele mafai upuna famatala. Uamume tasi fo I oe ile Pasifika. La Samoa, la Samoa. Fa'amua le atua o ia o lo ufa'amai. Ao mai ni puapuanga, fa'amalo situ maupea. O te alofa
we call it home. This is Samoa. Afio mai I lau ainga. Le no whanga e matua whaata waina I so o stangata. Au e whaata pena I mono tu wa e seatu, siaki mua mua o pepa balanga I le malai vale de tele. Ona e anga ine I lau tūtou gavandi, o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai roi le security. Ona e ulu whanero lea I se vai gai matua I maa hofa tele lava no na mātou o fi. Afio mai I lau ainga. Le no whanga e matua whaata waina I so. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Sai fo manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leo Tasi Market o a lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua e le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, mala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua whaiva lima whawha. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind.
At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. There's no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongaina o le